Asa won't me amurana na. Bitirito. Entina na aboda wuro se. Yeah, abusafo. Ya lande ya bo ya ba sa netie. Juma ye di entwa na poa. Yaba! Yaba Sumpa 93.1. Abusafo e che obi a otie Sumpa FM 93.1. Abona wo hwe a ye dem boko TV ne so. Na agorobeso. Enne ensembe pia fidie so. Enko ba bia sa obi so no ko ba bia nwumre ya tu sheda. Ne tie asem a ye wo ma wo. Na mpanyin se tonton fe no san no ye fa dwene. Asem o emom sofu bi edin senseme sofu bi wedin senseme ne say Sumpana 3.1 ko obaby home yakọ red handed bona deja ne be ma da so ringing bell here and there bokoti ai obodon ya be kan ho asem omuna samoa ewo pictures na mum yes so dey to TV so dey ati so twa dey tare nanim social media dey ntwa hwe ntare nanim na mum TV dey registered television station just so twa dey tare nanim ente say dey ma TV for no yes we ya mun twa dey tare nanim and so your point okay abajafo aba production team no aba ajawusu be ma kantan krankan isabe work well oni madwuma na ni so pa wona na ya dwuma woni problem o ade de mo mama mo na ba so pa oni madwuma na some few irregularities yes I didn't free and fair about only free and fair. There were some few irregularities. 3.1. Okay, oni majuma. Menene ya juma me mohu kura. Me yam se sheme kura because it sabi work well. Ofana juma so eni agro. Aje usu na ye kana sem no. Ono oforusu be ma. Ona wo tete oforusu mom. Ona to aduru mu oso da duru. Bedro brebe na ofurusi so onso gira brane na ayefe menene ye adwuma me wo ho me ni ho adon fia Sumpana 3.1. Secondary school for no omo ye demonstration na misodiko na eye administrator na osan omo enkwara ndi paper no command so on sign no munya kwanye demonstration no na omo nam ne office no pomachi na gra woni paper no command na on so ojeke otoguso na enkwara no ko na ebi se yakwa mumye muni nanum ebi no se dabi yakwa mumye ntinim ana wote ye wo se ne office wono na wote ne mpoma na chi saa ntum duom de paper to ha ana osai 3.1 na omo ikoye demonstration no na headmaster no frefrem penifon tentem na o ka che na you miss di kwato why did you sign the paper for the boys o say master I sign because I fear or a Botarian I sign because I fear someone say mummy munim others will say mummy antrim so I sign because I fear what's wrong don't wada what jeje na nkomuku no to office one more okay and na ye behwe foni no sofo no a wako obi yire homa ya che no no body naked na asema woka na awre ho oso oba no say oye indomie esi ne ho kwase asika ehinwadwane nwadwane ne bo kwase aka enwadwane ye namo esese ebo nipa ka ye frene nsamanfo fritwa so na bema wanya aduane bia ma ya mfa sumofidie indomie woto 5 series wa bonta
ayima boma Sampana 3.1. Sintudi amo sorry amo say na ifu kodi duaba no na o ka say ifu kodi duaba na ye kwa wo indomie fidie na yi wo no indomie fidie na yi wo no mama ye fa omode mfoni ne beto so na yahwe omode mfoni ne beto so kwasi sompa abaha obi awo akoda no kura wanyini nso ya sesa ne din akoda ne isu no kwasi sompa ya fra no kwasi sompa na akoda so bosom sompa ni a Sampana 3.1. okay kwasi sompa bibi nti wabaha ne ohene yire kuya ya bo asuama ne ba no bibi nti wabaha na efra no kwasi fox fi se wo akwara no wo fox na osesa no ho ba ha no ana ya no kwasi sompa akwa no a o yare ko daji na yade no tu no prete wo kokoma ne ne ko tu ji nan ansa no wote nani na ho hiri na nurse if we white we fa na we yasne ha ne nam ho sa ana afa ne yakwa interview na bisan se waba normal ana ko bisan se doctor ba ko se white ko bisan se ba what they say na onso no nim se heaven na yaka no ho ne waduro no si ye ewurade heaven ya ye bere hu afa na maduru heaven mi de nyankopon ase nti okọ na nche ko bisan se they say no so me was aseso de na ye frɛ me Paul na maba ha de minim edina mo ankasa mo de bema what do have you what there modaroma aja abofo no edi bi am de bema mi bia maje na aseso de na am de Paul na za de ko have ya okay kasi gbe de ni so oba ru say yes Yaba Sampana 3.1. yeah Mame Sarakoba na me koto ni kunu aja Sakoba ho na me pie ho anu sa be ma wabade abeyi me mame nkoi se ye nyina na yire no wabade ayi me mame me nko aja Sakoba ma hu na me ni age stay going strong won kan pan kura won kan pan Mame Sarakoba say sompa ye bie no watwe niam agunu boutique ho papa ye bie sompa no watwe niam agunu boutique ho enche kra ne dawu bo besase na ne boutique no edin ba kwa me de ama sa boutique ne aniani ani boutique say wokọ ho a uhuna de awonto efra na aniani ani boutique oso wem nipa ba wa ya na mesene beto na man ba ho se beto de a oso wem se da bi eze we ye feche we ma me boa me da bia Mame Sarakoba mo wa obi ma o make the choice ya o pepa o kuma se won hia oba no yeah ko ha obenya bi ko obenya bi ko Sarakoba obenya bi ya da ma se abusafo one de ye ne di hwibo mu ha ya if it's almost ye ne no na di hwi animu e bi kakra bi nti oba besi so na ma kire Sarakoba ne ho na ayefe kama pa ofiri ne ho anu atiyesi in room hotel adjacent almost so Sara the Sakoba the kun the Sakoba ni twa es le fro na the Sarakoba kama dinner dead okay abusafo yanko yanim tantem nano makase mafutu sem no memma no wapi memma no wapi asembi na epie babru mu apie babura ye twere yin mu na apie asantefo babu su mu enti de na mienu compare na yahwe babura ye twere yin mu no epie Matthew nsempa no etinson echichemu a eye edumienu
Matthew 7 verses 12 mama yɛhwɛ asɛm a onyankopɔn twa duampɔn basaje adombrempɔn watwerɛ ɛde ahyɛ hɔ enti ade biara mo pɛsɛ nipa nnwoma mo no mo nso mo nnwoma wɔn saara mo mtwere tie ha ya asɛm a twerɛ kronkron no Matthew sempeti nson chichemu du mienu wakana no ade biara wo pɛsɛ obi nyema wo no do the same for that person. A simple calculation na emu odu yie okwa asante for babru mu a eno so etire du mienu chichemu aduasa nan ho no eno so ose 3.1 de ye wo a enya wo de no ye mfa nye yonko on se edi twabutuo pepe de ye wo a enya wo de no ye mfa nye yonko enti ansana babu fra buruchire baaye no na empenifo aka asem na da ho dada enti ye be kan say babu no befo ade asantefo aka no so ana asantefo na so efo ade babu aka no so yo obi afo no yonko so mpa so because me sure se be kan say nyame na befo nipa de so nipa na fo yame de so as a so da sani bia wo hunu se ne de ye wa enye wo de no emfa nya wo yonko oh mo de ye ware ni etufo a emekom ni ukunu enchine ne koma najo enye sei me sa ne mene nyina wase ba nche ye siesie ne kama ne ade na ne nyina ne tofabo ene se de ye wo anya wo de no emfa nya wo yonko na se de wo pese wukunu enye ma wo no ye sa ma wukunu so sa de wo ma me ba baabi amote a wo pese wukunu nye no sa na wukunu ma me so ba reciprocally wo so yes ma no brodi ka se reciprocal a chese wo ye biribi adane a kira ma obi ma ayefe omono asem wo yi a enne maka no ensem me ka kire wo me se simple by modu say onipa bia eye na adwene se de ye na anya ne de no omfa nya na yonko a ka court da nyina ke age e de dormitory ama sukufo esa kwa bibi se don yonko so ho oh baba den no don yonko so ho asem o abusafo de ye kan se no kwasem ni Barbara kasa na nanu so akasa ne ya wukunu de ye wa ye wo yire de ye wa enya wo de no be ma emfa sa asem ni ne wo yire ana wo ba de wukunu de ye wa enya wo de no emfa sa asem kro no a eni wukunu de wunua de ye wa enya wo de no emfa sa de ne nye wunua ana se ni awasoro ba de ye wo enya wo de no emfa sa asem ne nye no de wo pese nipa ye ma wo no do the same hwe nyakopon mama chede bi eno de me ye bo afere nko na minim na I have to expose it yase metesimu a chede nyame de ama me na enye gold enye sika nya hwe na emo wa ma me conscience tibua bi ya me de dwene hunu se enti asem oyi amede kwasmensi nche semena ye de asem no ba menche sa anka be ye me de masa sa utimi di sa de ensu nkunimu a wo life be very very decent Yaba Sumpa 3.1 anka wiase be ye ku ka kwa himfi a uhunu de ayere yonko complain uhunu de wasan obi osama obi wa himfie na uhunu de wo kopi so oko police station ka police foi buku kakra kenke da wono manim saa anwumre ne akatum na ma sori kofi ka court kwa de nke enu ade wa rizi ehun se ade wo yi amede di menuan
many did me and Kenya me there. And I would do that to my neighbor. So, do yonko saw hono, and no cry actually Yesu Bessan Kakra. Was a monodom who said Yesu Christo do as for not in a crack to home. If said do yonko saw hono, Yesu study ya who said, Nipa bi wawe sama. Ni tirimi ayem fianfia ne nase atata wa trope enso onyai ohwie nsanfo egu kura mu a ebo no na kokromuti techensen mu otwini mi na ase no adan se no de ahwefo pom wo bopuo wo se giwuo giwuo wono a wo kum no ho anso wo se giwuo de say ni pai yese wo no se ono no ho a wono ankasa kora wo kum no ho enti Yesu tena se gin no se da bi asede foforo na me de ma mo se mono do mo ho se de mi Kristo me do asafo no na me kwa ase nu asoma fanta kuta wazisi anu anom apete shikuta na ato ne adwenwen yo na jaye omo sabenkum amu hanka chifu no omo sabenkum obi anu apete hwiya ne sabenkum na o de fara no sei ame nwanwa omo fayensa ni fanfa ya no ni bebe amene nam nsa kuta nam se na no mo hwe ne num na egogu e no kwa ya adwenwen e be koma num na oya apete sini ko gu ni yemu a na obofo no a o hwe timu da so no no obi san say ye na o heavy o be ko bi no obi san no anu wa yi an I say me cross me ko bi o me ko bi asem ya genji pa sabe anyado sabe enti ni paro ono monsa ni wi no bofo na bi sana sem senti wo heavy wo be ko bi ni na katagana ana de ha ni bofu o se tam da na ha dwe ne se o manum we na wie no o san pede e da pananum ayo ne num de ne prekon ayo atam ko yo tam ko bi awusa fo ko tam ko ye jinem ye jinem tenzo moy aha enti abusa fo asemi a Christopher nkremofo na nanmo do na nanma bibisu mu no momma ye mfa nya dwuma na beboa ye pa dia wo yire de ye wo anya wo de no emfa nya wo yire ana said your person wo yire nya ma wo no do the same for your wife men fa hono me nya let us katacho me tie ni ya let us say wo yire okotwe plan wo chi e ya pa aha enti wonso be ma no enkotwe plan na chi tie agency ni genzi o agency abuja for sa formula ya apply ke wi ase be ye de atemu da de be yire se ukuru cassette ya na nya woda don't insult your husband enidi ukuru atem Bruno fani die pa ma no se ye ne sa otwedu amponyankopon ni beje ye ho pa na ya setre nyina be yiku asomdwe obi nkan obi if said ye dey wanya wada no emfanya wo yonko bi sembo obi nkan obi 3.1 abuso for Mmrantehene ye bo Africa ta chaw be ma na e kasai misi hatia mu pi eyame modofo pa Mmrantehene obi epajansa petition please a point of order omono Kadacho medase Asem Mmpe madwen kakra na mpese bibusa se sai obi beto ebebusa me Kadacho nyamesom ediana se nyeden omona samwa opasemo undi 3.1 adwuma bia se wuni me yede a enyeden okay mesin ofatruwi na ode abom sei okọ na mesin bo plaster wo a wini mbo no wo de bo ebeti egu sam ono so woni me ye okay so onim sai bia wo ye no na ka ho entingu said the Ghana for you cause Nigeria sansan no good unye mesin ukudu ase me ejela nwanye what the shoe up no the boy gi atare ho ade so etiegu hey oga you say you are amazing or say oh oga I be amazing na Nigeria sansan no good
Nigeria nwana na enye obi ye painter obi wie onye painter obi wie na paint ni half yo na akobe kan sa haba chinye wa jada na egu no ho wie dokai na ye hwie yeso wo ye hwie nsu onwunu gu no so na abema afi yese awode na mo pagya na kodem je man so an wa dia tra sisi so we see the dantama no wo yire so asma make madam for kwam nyantachi e water road masi so wo tie banyumre ya wonim de make nyina na yes mo pagya na awono wo mdodo na me yonko ba ko ne ho no ne sare se ne moto man so ya tete o ze ha ba tinye mo kromo de ze na ga ogwa gomu nyina ga nya na nwu ye ho o ze ha ba tin so ntira ko wi nkwa pia ma afadie enti omono se adwuma no woni me na ni so a wunsuro broni and how kura okay because there one time radio so da no oba na meto asema na obohunu o de be kom sa but woni me na ni so no enti nyamso no hunu na ni so a enye den kura okay na wa hunu na ni so a wo de be kom sa bi anu bi na sofo akobi homa ya tuni minim se TV for no saka picture now ka omo fa to so kakra ma ye hwe de ye bobo sia pa se mu yi movie kura no a mo fa to so kakra ni nsu ade ye bobi asuma ese dane ba akoma no e de se nye easy ten okay abusa for minim se enche kura omo de omo ya mu twa de enta na nimo mo ntwa enta na nimo a me de me no be my case you no be my case social media there omuja no plain na social media na ye ka no ye camera ho once obi di obi atem social media me de kokot da to omo to mane ye ho no hey abante katacha we no omo de beto so no nke ye ko TV ansa no mo de atoso okay minim say omba ma me bonus ketu e bi ho no mo Aki wabaye mi TV no. Wabaye. Aki wife pacho me reporto Aki ma na wabaye TV no mi pacho ya monitor modern. Nam sen ko ombaye da ka boda tiri modern. Zaki no ma hian wo. Atiri modern bi wo ha ma bo a. Bon se boy man ani ese hyen. Na akwabi ka se ne wife sa hwe. Sankwasi atiri modern na o bona o baji sika na me ohu me pesa de no ankwasi atiri modern be atiri modern bi o ye fe ne gezi gezi ade ne hwe ho ne ye iska ayo hwe yo utua bibi na onya bibi a waste of money ente atiri modern bi o ho no mo a se wa kola ka edwamra na so ko na oba bi o maniska ni nwa keto agina was black ame was na won fa na me unwa na this guy won fa na me hu ya ntimi no oba no botiri no so botiri wo French lie ho na be so na ye bubu ho kwa ntimi hu na okoye na o manisika na se black jamra me so manisika me no se hwe na o ka se sike fili be ma botom ko oba ho no ye yi ne kwa wo hene na ka koma enti me hwe na me fa sika ma wo bibi na ka koma ansan na ye sika enti be ma sika o ya ma obo wonyi ne kwa so ho hwe abusa for minim say TV for me bo amia say mo mo me kra no a edu mi ametam no de a say na ye mi jima ba bi sa de o mbe bo ame hwe abusa for de ye de ye wanya de ne fa nye yonko sa de mo pese di panya ma mo no mo nya sa ma wo yanko phone course no so na yenye afre for mi no mi san na bi sa wo suahu ana wonim de wo ne makan ho a fabra ma yenko no 10 hello Matthew. Yes sir Matthew. Yeah jao Yeah the Marcino program we na me de wakaso mo yeah from watch because the first time asma we ka say ade for umpa so bi de fa nyonyo idea and I say na asma mo no kan say
oyi chitia men chiti video amanja no di o enti sa obi sisi we da bi sa ono ni ade ya na anya ne da no on fa anya ne yonko dia ono kura oni ka me chiti na wo chiti mbi Matias anto wono sa obi ate ase a obi mfa ni no yonko so ho wo yire wo mo wati mo den ana wo wabon bi okay aho oba bi ho ba ka se mi kunu ne pepe edu anyumra na me so sa so de na egon na se ya wade no enti se de oba nde ye wo anya wo den wo mfa nye no de be man de ye wo anya wo den wo so mfa nye no asem we say no a principle ya say ye this one me that's it. Okay, offer for ba enko hello afuri nanye ene da woni ajaba konkua pakati ayere huri opama yo opana se o ni o mura samwani so fu mo ya de bia ho ye o ti asara ona bakin kamba bro se do CGG atam no ho zo wo ko faba na se wo chinu mo film asa no ba ke o wo mo no ko kota ko se uhuro ni awo no o fa na ye de ho e no nya na Asem kese pa o ya se kese pa a president o ba o kase meye tuanwu oba o meye enzo idru election of be mo pete saje tatum ni mano enzo de o kase oba o be no anye so ye mfa ho no na adwumade we no adwumade kase a wa wante bia watomra odo ho koma otumfo ni gan ova yaya ne metiame amofa ke eduga so me na wase pa mama mefa akwanye soso na membo me nua kuma o manhina baso odi dwuma papa mitie no pa na ende be ma no wakom ne papa kom ya fa upper east and west far western region voter region be phone lines then konkwa isabe work well akwa no odi dwuma papa enti congratulations to Mmrantehene yawo adubuache of Adeachia Bia fame odi dwuma papa okay abusafo mama yentoa so na obi wa homa so hello anata me mamono abejafo nyina adwa ya jo so pa nana pa bosom the first and I'm afraid hey be man we ya de wo frɛ pa o bosom mi do atifa me money na what so they said da bosom nana pe abosom the first pa bosom ti da bosom na say pa bosom pe abosom de omo mu ti abosom no omo pe no kure na nu ti na ma me tra me be kire de nana no mo so pepa enu do yon ko se wo ho a Mmrantehene waka ho asema enana na dui me da wase nana mo asem pa ro abosi because ene obi a say yesu so no kure ni ase bako ni mo ye ye ho se asuma abosu ye ne no kodifu a ye wo asisi because the ethnic say me say obi a say yesu and so she dey also for wa Mmrantehene enti yen san ko ye tinye ko fa nana no mo son ene ne ti atem kakra meka no Mmrantehene nana no mo hwe so man wa me da wase obi aba homa we so na me fa no hello Mmrantehene ya ja o we Peter ni wa ta full life Peter etesai ochra kotia antidora mama why enuanum restaurant was there ya na me call don kwai simple thing atama okay you could be wo uni pe bi ti ko ari e so friend say you could ask na ho ka e ti say so di you don ko na say mo wa friend do obi a simple thing je say you could be ni eri trivia
ebe atungia mai zedati Mesome da wase pa. Oh, me now so number bia o. Enso fra na manfo fra. Hello. Hello. Yeah. Bobo. Bribi. Ana bisi aka fetem frem be man no. Ah, yeah, you nam nyaja. O pete prepe ko odwo betwani fe de fe nyono. Yes, I'm a South Funky Catetia Junior, no. Bobo. Yeah. Mini and I'm a South Funky Catetia Junior. So, Kay. I'm a cano pa. Yeah, bring that. 2 more. Yeah, Bobo, a summer year and one or the Asigano. Yeah, the year why you're deno. A little so di unia for da. Kajika. Ah. Abuja for ono kura adwuma no no wo so wo kom che me. Okay, hello. Mmrante majo Ye yawu. alright Mo kwa anye ma so kwa bna so mo kwa anye makama eno ana de Mmrante ana me dawa kwa te make say wote pampa so kwa so onto aba na wa wote kwa bone mi se me ko to aba na wo kwa na wote so a enye ni ntina wote to aba hye wa ho ni mo nyama na the over to maso for no dawa kwa te the chairman so para so fu nyina Mmrante asma di 2 years asemo ne asem papa na ya na asem no dawa kwa te busa Mmrante ya na onya firi hen aye radio anyimbre bia na bo for de ba said your pet on yon kunya ma no sa wo so yes ama na wi ase nya boko Mmrante Bible say ma owi ankoto opani akatua so aha eso no de amambo ye firi ho ma ka ho asem da na wona ni wojani no ene wo de suro ma me suro fiefo na akwa ho ahembeku ene na so fo nda be hye wo ja se me da se ene Bible ma bebre ni ma bebre di para se samo edi Mmrante ela pati ma mentia ma so fo okwa anye obetu aba obetu mu baba me da wase bye onso ye kwa ho kampe pa we obi o we so hello hello yeah Asem Samson ni kata frite pachina adesina Samson Samson also kasa free ne tepa achina yo yan kwai me bo abaspa na obi dinken frɛ ba so sɛ ne dindi abosom pabosum o se pabosum o pabosum aha tepa mani gine dini ho pa yi on so obi kira abosom ono so opa abosom ɛna ɔsa ka sɛ ndi kan ho sɛ wa wo mpɛ no kra na wo kiri abosom na sem ne no kra pa so you bi o kan kra pa abosom wuntimi nkiri da you bi o pɛ no kra wuntimi nkiri da that was it. Okay, me sakan krase TV for na yemadom. Omo de emfoni no abeto so. Enti ye hwe se ombe ma misima mienu bi na ye de emfoni na to so a ka be me de pa sofo muya na wako obi ye ho na yakochi no. Okay. Me say muntwa de entare na deja no so. Kakra kasi no twata so na aha be man na ya sori mene no ya sori mene kwatre kwa 11 kwatre kwa na onse odasani so enyana were ho onse ogina ho twa abo blechi odeja so wo huna mane no ne krama edi ahurisie aha ya na oye asemu na osha omo planning oba no boni kuna mane se sofo no gunu so a wo se ne pe wo ka bibia wonte ase ana wo se wo de friend se wo mra ana ya obi a wo hwe Mmpe TV obi hunu ne yakoso yi na ohwa de ohya singlet a bono ne de ni kunu no na punches be ma no ontime nto twede kura but said si ko no o anya amfa no ho anka oba no de
na se be man so de me na se nsem ana okọ obeyire ho ayo oh na ya ro sem omo kan no tena akonwam na akonwa no mu ana ombisa no se obaye de kora fia ne kwatre kwa 11 na okan na sem ya ohun yi volume na amade ewo Facebook ayo any YouTube pacho any TV so Facebook ni YouTube ukọha obohu na o cheche nasimu sa obano frame sa memra na odi ndomi so 93.1 why in the wrong oh se utie meme de na ombusa sofo no se hwan ebse de na wo kan de ensem bi atete so asem basa wasem ya tenten eno ba metisa ba ku busa se okay de wo kan nyina no yate ase na hwan na wrong so ba ne kra na se be o ye mistake a wo ba yen se na nka won so mpa sanka wrong ada bi se omono se oba no eye biribi ansa na be ma ro no ho menyi ni se oba wo se ne slate ne kaba na be ma asase ro no me de minim se oba no be ka chense na ro ho so ho nti sa question no mubusa nse okay de wo kan nyina wo defending wo se bia nya wa na oba no na ka se obi ani fie ne bra okay wo ba ye no no mubusa no question na me o sa question me ntia se hwan na wrong ampa ye wade bi hon ma oba so timi robe ma ho oh yeah na dia oba so timi robe ma ho eti afodie na na wadi mfumso na wa ye na me sa question ne de ubusa nse okay se wo de wo kan nyina wo se nya wa eye de hwan na wrong na so pa je se wo na wo ho de na se why prepare se ube di djuma ye hwe ade we so yi se ye se da sumu bi fidie pa sa so de a eno so enye wo na me de na nka me kan se na be man enimi se oba yi wokunu ena still okọ se yendo min fase bachi ewo be man dem dia then he say silly man ti de me kan yi oh minim oba yi misiano ewo so amedwem ho na okura ne bi na magye ko ja na oka ho kura ena oje me number me kura mbisa nse wo wokunu ena osi oni kunu me papa jakra wanya be because si da ho kwa etum enti ena ma me ba ha so ebi a some few questions betimi abitiu ebi kura akọ dem ho no hu se be ma cook be ma shu ene ne ma ne bi ho no enti me ma me twedi tia se be ma wo fofofra in fact oba dem de enkodi ho agro eni ho agro kra mon kwankwa no a mo be ma totomu no a mo pe ma no se wo fofofra wo be dem de don venture o ma sa ma ni shu ai be ma num shu wabre o kata jozo ka se bi se be ma bia wasi subia na wafa ma bia no eye dodo na wafa obi re da nanim na wuni obi akra obi because mani bi wa on kan kre te se de Mmrantehene kan kre obu wa no set trap se wo so oba no so fi se hwe ye ne ye culture no be ma ne hu oba ene wa se ne pe wo e wo kwan bi so except se dipa na ne kra no ringi kra no oba bi timi tohye abia woni kunu eti se bibi ni na se wo kunu na se be ma be se wo pa be se ontempa na ye mema no se fa ntu ye hofo obi ho ma be ma na oba ne be ka chense mi wo kunu na ayese an enye wo kunu na me ne kasa wo na me na esilito eno de wo tokwaso akoje oba bi onye oba set trap amam emom de wo kunu a be ma e be se wo pe de enye be ma no fo ye yi ne se be ma wo na hu ena e de wa frɛ wo ba e wo kwan bi so be gwa ya anya ne sa enu bi na aka ma na ma bebre aka wa o munya mema ma mo frɛ be man punches enti me ha bro no mo bono no ne ada no kata chaw ha so se kwan bi so no be ma sabe obi aba o yere ho ne o yere ho se wan hwe ya the way a be ma ya sia so me se kan na da okura na ko de wo no enti ya ne no so ye be hwe ko nipa bebre afa no ma bi hu a odi bem ne so afa ho e de me na hye se me da jail na omune be man abufuo kese wanya o ponche so ponche no e kire se ebi kura wo se wo se na me ka kire wo na me ka kire on be oba ne kunu wo kan se wo sa
wunie wo sa na me ka kire wo enti bi kura on say meya omoko bi kunu hu ebi kura obeya frɛ wa ka kire se ewura na bibi se me frɛ be ma no ya woni no edi afrɛfrɛ no mi kunu no me yire no aha na me yire no sa ɛno na sɛ wa nyai na wo tɔkɔ so a na sɛ fidie ni so nan a ɛne na sɛ chef video timi sɛ na wa frɛ wo sɛ katacho ampa obi betima frɛ na kosi ni kunu so wasi me patcho ke bibia wasi nka me pese me no patcho anadwo bread patcho oba no oba wa fo me yire no sɛ woni mi nyansa pa ɛsɛ sɛ utwa so because oba ni twa ontro kra na wakohu but katacho obi so betimi adan wo obaka cho sɛ wo kunu kra na kunu na hia no ɛno ne wo hwɛ we bi ni akwa ne bufu afu nyina no hwɛ bo obo na ba bia nipa so wani wo watiko wo hye nani eti de wo mu nyina ne sɛ wotim sɛ akwa yi wani be ma yakasa na bi kra wo ba na ka be ma na ka cha oba ne sɛ wo de jai bo modin aka cha sɛ wo de wo fie bra ɛna o ma set trap no akoto mu sa wo eti ɛno so we adisua pa adisua ka sɛ pa ɛna de ha adwen no so sɛ sɔfo na wo ye no so we wo say wo koka wo say sofo so ye nipa wo ba bia kwanti bia na afa to ho so no wonni wo bia se bo mfa nyame difference wo mo o kwan bi so difference mo kwan bi so na me nim de ntia obai se bepre wo so wo fie na no kru na ho ne ha che ya dwen na wo ma ba ma frɛ wo say oba fie o because ba ma ne kaza wo say oba no frɛ no so obi ani fie ne bra utie me de na ba se wa ma na kwan a ontumi ma pa cho men kwada wa ha ana me bra bia ba ha ana bibia tesa edi sese oba no so wode epesem na dwa no ho ama wabodu kuna mane ama omo bia omo afa kwanu ase bia so still o tete no ntidi be twa so a before no one thing say de bia meka ye wono ma bi wo say wo sete e bia omna sa ma sete me trap bi wo say bia wo beka obi ho ase na maka bi maka cho say wo temte say na ana wo pese wo hu se be me wo girlfriend me wo say ya wo hwe ya dako asante focus was me si yoyi wo tetam ya wo benyame e wo kwa bi so eduma bia ya na nipa pretend ya eboa se wo no wo ka se be ma obi ani fie bra se wo ba ya wukru a wo si obi atiko se na tim wo wu ya wo ba no udin empa mu da wo benyamane if you say we a civil yeah enye criminal case if you say oba na pene so e na wakoho se obi eko report bad ya eye criminal nemo one na kasa no se bra ma ye indomie ase wachi ni ade ase so ade request indomie no a eno so indomie so okwabra no so gina no video omo so wo dem na mu video na omo kan wo sesanka be ma wu do a ka mo gina mu video nya be chemo ebi na ye jaga p ne gmen so se gmen na tutu bo taxi driver no na gmen jaga p gina ho Jim na tutu no but according to meramu kire se o fa tuo no o kan bibi kire na nko jaye di na besa eti mu amu video na mu gina no ni ade necessary nka sabe ade na nya ba but ono nko so ya de na nso won hwe ya obetu koti asan yam on hwe ya obetu etese usika ira na akora wote wonche ususu so na afa na wo so de wo enya wo banti wo ko bodua no nyame apata wa wo doba en na fa sika no nti be ma na sofa na omo sa mani nsuo na sofa omo ma na pie kura na omo ma na nja tale omo bo naked wo na si abonte sa na be ye akwa bi so omo bi de nakedness so pia no o report wa henfa what the o twe blame you a wonya daje pa se biblical so for biblical so sia na to nti ha dwe na ya adisua tese de wo kan oba fie ne sa no mana wo ko a drume bia wo ko a drume bia won so ye ho ayi na hwehwe dem o kakra ewo mu se oba bia ha dan a ono so ne ho dwo ya achese wo ko ebi makwa wo anya mane na emom enoma bi se de wo so ba ma wo ko a no hwe enoma bi na busa questions se wo hwe na emoa wa ti na nyame ma ye box no adwen no nyame ma ye adwen se ye mfa nwen emoa wa katache drume bi na akoforo ka eni bi kasa kire wo ene bi kasa kira wo me boss of fire mo afrempon ono otete me radio mu mese wa ba bi efre me say o ye aduane asie ho ne mra medidi ene ye ko ye o seti aduane wie na ne ba wo university na tade esensen ho na ne shoe so egugu na of fire mo asebra ene o de me pie no bi sa say ho ane ma na wo dem ho na so
me kesen na ne ba ya ko university so okay and Matthias so you penny sa ka woni di wa yusu ne box sa wa yusu ne box but we dey what the asase anyawam obrafi obi anifi okoya na oje ne ho kira konwam ena sese enye kwase te se de katecho na ka so fitinya na oro no bigide se nkomo bi koso ya nka no mai be kokoso ena be ma su bi kwa wa mini oba ya che nti ese so oro no ntam ena katecho du me bi so na oba bi wona se woni ne du den wa oro ntam etimiti na ni so ende ya pa etimiti na ni so je so ya ntam so ayi kan na netufo na kan sa no say ai was ne mu adwendwe ni nti no about ayi no half current half current etekwa je se ba semo so what is no wona oba ko fie na de kinsi pro ni ana apafa ho enti mimi one we oba break up pro na je we akotoki nti ya beba so smart to pay you ene me ne fo zo mu nyina ni ayi be ma yo zu okay ohina yire afen wa ba na de akoda na je jo kakra akoda ron ko be de wa hu Champagne 3.1 Mmrantehene Harriet on the proprietors. Ya chia wo mo anwumre pa dwumaso mo ye no mo amanfo do ma kopa enko former pa wo ho nyame nshra school your friend say Maggie's Standard School. Oh mo den ka se be a standard that means that is it jane naso BRS e fata se school bi edi munya no omo wo bi Maggie's Standard School Mmrantehene Harriet Ketechel the first mama fan so Mmrantehene ne ho kenni on the proprietors in na nwumre enwuma pa na one na boafo ne nyina checherefo no mo di dwuma wo school mo nyina mo di no omo ntonkoso a na me kɔ hɔ na me hu sampa school bi ye school enye school bi na ye school ye ka se school a Maggie's Standard School nkra no opu omu dware mu nyina wo hɔ mama so be ba swimming pool ya na niemo mu di agro nye izo and I said they katecho nti ma ko school a wo nye school fees beje kakra beje half na omaja omo so ache half e wana ba se so kwa no so mo ye ma ya kra ye na me fa so ma ya kra wi mi ko di dwuma bi o enche o be ba ha fine Maggie's for no be ba ha se no mo nti ye di nkan za school ndia awo for na campaign school mpani for na nkasa campaign awo for na me ko mani age abro so so de ne ba si brofo pa ya kan ya no wo ba no kura brofo nyina besa na kura nda so kan brofo woman bi o se afere me ba no on be so ka twi wo fie bi wo na woman bi a me ko hia no so ye adult education or the ne ho awuram yo ne ba ye brofo keka no aso ne ba no sonko a ne wo fie nti asa ne ma ya akere so kakra ne ba no bi wo school no mo ma kwan de ana ne ho ato ne kakra na omu kwa na ne ho akere nti ono so de ne ho ahye adult education mu a English no so ko gymnast you say ne ba o kan brofo bi o say they don't mesmerize me o say men twetwe me and what kind of sense no one ase ne ba ne woni ne di agro no kan sa won ase ye che na ajo ko bi sa ye ne ye chen sa no se de adun da je so no so e de ne hu rura school mu Maggie's for no mo tete nkura na na kwa eche do sa so ne hia anti o mo nyiro mo ho ohine iro ye chia ma menko Dr. Mensa Homra na me ma okwai na fi social media handles no with the atudwa abusan for Dr. Mensa Heba Clinic na ya boss no de di kan ma mintu obi afo se wo yare aye wo ho aduru na sase ye wo ho aduru entem adwenchia ya binum nya keka se abibidro ensayade we mesrew ma bonsam na ada ma bonsam na ada na nema bibidro ye no me medical doctor bi sia was in fact Mmrantehene me medical doctor de na de bi o ha bibidro be ya ye no entimi nya de bi o so aye so ye be ya mosumu ntimi nye efise ye operation ye di susi di paso ye wo pan ye say and man be bre o ho no mo a say ye anya muntimi nye moso ebi wo so amoso mo ya ye so ntimi nye enokre Dr. Mensa Heba Clinic onwa ene Dr. Wonder mesre mitu obi afo say ne nkrobata bia wo ba bibia
say what en kan twentwan wo na ase kra bombo na akọ na kosa ho yade biara aduro ewo Dr. Mensa Herbal Clinic asemo a meka che ono minim de meka pa me say radio adwuma se no ewo fie no ho ano ni pari bi ho no bebo Herbal Clinic ho dawuro meka che mpani4 we mintimi mo ho dawuro because me ko mu no wo mu no nkeja me gumen ho ani mu ase ni pa nyina ni me se be ka no kore enti Dr. Mensa Herbal Clinic ho no se me se me bobo nyar wa makuma sa channel pa kora na mda so keka na de me kan ne se yare bia etimi ha woni pada sene wasase so no koro ho obenya ho adurama wo mfidie be firi wa kire yare kora ha wo o nkrabata bebre ne nkrabata na be se du ebi won kan ka so akofo du atakora de takwa sunwa setwi dwinase dunkwa no fe na go so kuma se de no wo kotwi woni Guinness Depot no nkwanta ni Guinness Depot na edi hwe ni mudu nkwanta so ho a ma bi sua de pam ho binum ya duane binum ya yon gate ho ubi se obi a se me call Dr. Wonder ho a o se eno a da no na ho no titia number no 0245 958 768 0245 958 768 and 0271 173 551 0271 173 551 Dr. Mensa Dr. Wonder ninyina nipa krono a obi mfa ya de nkoho emfa yudo ho enkofie da sa na tie we ohine ye Can I chop ever? Ya brusu bia na de kwasiburu ni say due to circumstances no and na de be say so asia we na manisem that's one isem a ye ninja na and na say onko social media handles no Sompa TV and Sompa 93.1 FM Facebook ne YouTube a wo ya yo hwa so afokwatere kwa o de akire na bia de to ho no na wo hu ni ye awankasa wo kwa akire a wo be hu ye na we na ye futuo asofofo na ene wo mo de Bible ena bibi shawayam enti na wo ne man enti no agese me no woda agese me ye ose na be ya desuade de ama wo ade bi shawase agese me de mensane adware ama fo na ye fa amanfo yire mu no we be ye ebe serve as a deterrent to them na wonom so so anya adwensesa de free sa de no ho na kada cho be ma mensa kan krase TV so yo Sompa TV enti na ya abribia na meka se Sompa 93.1 FM yaba ya wo swame nom hotel hwe ni mo ho pe Shell filling station in chem ho pe so ene ye wo mesro abrosa kama eto aso miensa ya total so ho red and white ntino ne ye chi kwan no enye ira kwan kura ntino mesro de ha wo bia na se bi kran pa de opeso bebo ani akwahoma de bia ya na meke studio ha se no de A1 CNN krampoma wo pa aki dana ya mo betwa to sesesi asemebo a table na sia no it's like exactly shape it is such a pepper painting no what the mo akasa no se mo ko Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM a wo be hu de making and a Sompa TV Ghana ni nyina eye Facebook YouTube no eye Sompa TV bosha ho ne ko hwe bi ene sofo kwatere kwa wankasa no be hu ani so ade say ade kro akoye no oba ne fie we nam so ntine wo je so tro na be ma ntime enye ne ho hwe no wankasa bo Sompa TV YouTube amano ne fo ni nyina katacho be ma so wada mo ase mu so ni mo ama na ye fio na so no yes Oliver Twist always ask for more enu nti mo nyina mo ho mo nyina mo basem na mo frafra mu nuanom mo hwe ne sa ne mo like ma no na mo subscribe na mo sa share dia ma mu nuanom na dwumadie na ekoso se de nyina ye hwe no ne nyina ye Sompa no ne nya akatua pan so de afiri ono ti no Sompa TV
YouTube no www.sompaonline.com www.sompaonline.com and after www.tarawanmedia.com www.tarawanmedia.com and no online no wokwa hwa ya de ansem ahodo bi a yakruche de agu ho de edika de editie de edihwe videos nyina no yakruche de akogo nti wokwa ho a wo bo ani akwahoma na wo famu aba na wo de bi ya asresem efisa asresem no so no yetwa bi e de agu ho eno online na Sompa app Tarawan Media mpanyimfo ye mamoamoma ya de wo mo senya baabia na obekwa wo phone say Android o say iPhone no say ye de be your Apple phones no ni nyina nya bibia na etimi kita hands free wo kwa necessary ho da bi eno nti no mo de Sompa app de aba no Sompa app ko Google Play Store ho ne Tarawan Media -Sompa FM Tarawan Media -Sompa FM Tara no mesro adano obibi same TERA na the one ONE aka ho Tarawan Media -Sompa FM ade a obetie dwumedia Asem Mmpe Nipa e say de ekoso ya de say de wutie radio ni nti no monya ne samfa maye na ketecho be ma se Asem Mmpe Nipa dwumedie bibi biala ha wotete wakoma bo wadwe po bo wadwe dam wojo hu a enje obi e de abebo wani obi etwa wabe obi bu kwasea untumi na oh obi kwati mi fan krabas onko ye hwe won krabroki ata achero mesra o ye na bas no manu sisim na so ko ti a wutimi ko wuro obi fie aha won say ebi wo wa fie na ko wuro obi fie da cha say obi kura pote mojizongo e chele sa lo adani hwe kro from say o sane ba ashtown e wo so no wo so na chiche fie mo wa ya baka se kwan na o be kwa ko obi fie wa ya ni akwache wa bro te say de so fu e ya hwe sa no o enti mesra bo modia na eye ne sa me ba ha se no braha Sompa FM hasenum na yentimi nje ofeso yensiesie wasem no na wakoma ento yem mi hu obi a wo ba wode su anase nanim amunamu na wode awura hasenum a wokọ no wamfa seri anase ani gyan koda bi ebi nsi da ade bi adin bia no efi hasenum kada cho be ma ne na bedwafo anim Asem Mmpe Nipa dwumadie so e na ebeba betwente no bomode fra producers no contacts no 0546 88 3287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 58 5878 na WhatsApp platform for no so ye chiamu nyina mo nyina mo ho na mo nso ye mu katacho obe ma so oda mo asene mom obe so obe kana busu ekuo no ho a WhatsApp platform no twa ne hai keke sa number we say so 0244 56 34 37 0244 56 34 37 yesra mo Asem Mmpe Nipa producers numbers no pepe de ye adwuma kakra nti no nyame ya adomo a ye pokro abetimi afra na se wo kira no papa ahumada chekura no fra ye bejo so numbers no ye 0546 883287 and 0243 58 5878 kada chobema over to you please. Yeah, that was it. Abusafo ne awoba na betena senti ye nche ho kura no moma yeni nkomo sese ye wo TV no so abaya memo akwaba ye janana atesai pacho nyame andom na onso e mesume ho ye pa yes me pacho wo de say pacho wada Roma bibi ntimi di midi eni mikro besi bibi ntini kura oba hawie Otaba hapa. Okay. Abaya mawano nkoi. Diane hawo. Nana mpacho me da ase. Enyumere de me ba ha enye boni. E boni kra kakra. Pacho eni say Misia Brantie bi. I friend Kojo Apenti na Boaje. I will free me chrome. But once na ye chronim ne maame ne nabusuafo nyina wo ye krom ho na ne maame ne di ne ba ne ho adanse maame say ne ba no de wadro no wadu ni mpanyin fie so so pa oba se bi ne ho jo no aware
ti me wo baby am ye adwuma ye emina ena wo frɛ me e de to mani mu sɛ Linda me ba be ma bi yanko epe obi ante hwe obi a ne ho dwo na one na tena na minimu o na madam fokra a ye unua a one ne kwa so ready hu adanse enti no me pese obaba be hia me ba no na one no edi nkomo se bana wo hu na so woni je ne ho no no so ni je wo hu na mo hwe na masetra be boa mo a na makoto makontu so na me dana se timpacho o kasa hwe me sa no me betu hu na mo be hia wo mo ema me ko hia be ma no ene ma me no ema o de to menim se ye no kre opo ba no ne natena ushia wo fan no mu fie ye krom moko krom bia ye firi mpacho an omo na frɛ wo mu fie ho ana omo ba wo fie mpacho omo na frɛ me wo omo fie ho no mo ye krom ho nko ana akɔ ye mpacho an yo ena me koko hia wo mo ti na ma me ne ti mu bi na o de me kyerɛ ne ba no ogya ye ho na edidi nkomo ti obi sa me se me kɔ asɔre apratum Mese ofre mo no na ono operatum no otwen ho na modi mo nkom mpacho an good no so kwa sorry nti obisa me se me kwa sorry na me se me pacho me kwa sorry na obisa ma so na me se me kwa Assemblies of God ena so no de on kwa sorry onye kristoni ena me se onye kristoni se se eche mi mu na me nti ase yi o se ono de kristosomo de enya de na ni je ho no ye buddhist ni ena me se buddhist no o mo na ka nyame orengen Enti o ka kire mi so ye buddhist ni no ana me ka kire nse mate saa esom no but me hye nim na de ban enti ebe ya won kire mi mu ana o si o mo no ne nkramofo difference wo mu ni say o mo mfo muti emofom na de nkramofo ye no mu kuta rezo mo se mbi bia te se nkramo na me sisa mate but me nim som nti waka wo de mate me ko kire me de hu mu aye be ma wo enti me kodru fie no ana me frɛ na me ka kire ni say ne som ne me som ne de ye ya hyase nyina me ma me ye wo me to Pentecostim but baby me got na na me ntina me kɔ Assemblies of God in fact ne som ne de enya de say be boa me ne no nti on de onya oba bi a ofi say ne som be boa o moving on no mo ntina asem obeka kye me say me nya wo ma wo nkɔ da maka kye on say me ware wo ne de uchu mu time me ware ti me frɛ ne ma me no e de to nanim sadie asem ni sitie sadie ye kanu ya asem a oba no esom ni me som no emfa enti ni mesreo ebe ya aka o boa me ape aware ama ye nyina ya tena but ni som ni me som no emboa na ne ma me koy no ne kokasaaye enti ne kokasaaye no si o ni som de omosom enye nhye enti se basa so ware me kra na enya de se ode ne som ebe ha me enti maame no maye kwa asori mesofo ba akwo no esofo ne ka kire me say saa o mon som ne yesom no emfa enti ebe ya mentwa so enti me ka kire maame so ko kan kire ne ba no enti maame ne ba ne ko kasaaye e na o ka kire me say o ti me fa ne som ma me hye me o ware me kra na se ne misi hu say ye problem no enye problem maame e ma no e na me say okay mate enti me ka kire ne sada ma wo ba ako na me ni obi na awo enipa no ebie adwuma ama me eye salon ana wasa high flat ama me ameti me nipa ne nti hobiem enti se ne obehu se de America ne ye no kre no anytime bi o pese oba no me ma ne kwan na waba na wabetena ho ana o se wate ti dampa cho obai ebu o ho a week no otimi ba be twice ebu o otimi be di be 3-4 days wo me nchen e o papa ne flat na wa han ama me no ayet ye damu no otimi be di 3-4 days obi a me busa ne hwe oba me nchen ne dru weekend na me ba ne papa ne pese obefa akra na o se right be na papa ne wo se oba befa akra no oba adwumam na se wakodi dwa enam sam ne ntem TV bo a ohunu oto na asa akra ne ho ne ma na o de be adwumam ada nya me enim no kra me ntimi ntwa ntro papa ne ba e bo ha wo ntena se obeto be mai wo ne shop awa bia ma me a be ma ne se edie be nti ana right be na papa ne wo sesa me sem ne na gya ya ampa eniema na wo de ebra me no mi hia ne car kwan so na menje no de eniema ne ba shop ibuti mi funu wachi afa so na mi di mi kasa na makwa ko bunko to dwe car kwan kese nipa namu na mapa na cho na obi atwama no wo hwe me mi hunu na me se de ne kwa akochia me papa na maka ne ho asema kire me papa nti da me ne koi adwuma no nso so we kempe ya me fa no eduru me bi ogyaye
ene ka me nkwanti Sundays na nka ho nti me hia na nche bia na me nya work and pay a na wo se saa day na me ni ko hia papa na ye me work and pay a ne start nti work and pay a ne ka hwe me se wo ba na me key jai wo ne me bra baba akwa me ne ti no so wo ba adwuma saa wa ma adwuma no so wa bre nti ye ba no na akwa ne papa no so abefa na kwa wo so de ne bre me saa weekend no Sunday no na Monday akwa ne timi ko school nti ye ba na me ka hwe ne se no aba me ho no mo kakra ana woko ebe week no person osaba unti dey no buy no person osaba da honom because da anytime bia bla ne ba ho oba ho be di be 2-3 days obi an question ne hwe enti sabe a woka sa nyina na waye wo ho ade no pacho ne ye twempena yo enti papa ne dan yim na mpena twe na ne me be da ye bibia what else na chaka dum koso pacho na chaka dum koso nti mpacho papa ne ka so de akra na ebre me no na mka hye ne se na da Roma me de na ko chiam papa ya ba enti no papa no so de akra na ebre me me wi a me costo na makwa ko di dwa ya akra na nuane a week ni mo de be ko school enti me sre no de wonko ade achi a omra ne ye be pedan na ye ko pedan foforo nso so eno say na da na advance na so pacho ne nso yi o hani 2 years e ma me twa 1 year ma ne ka 1 year enti me ka kire no no say ada na mo sa ko pedan na ono no ka say papa ne dan me ba ne papa ne dan na oba mu no enti no na ninje ho enti be ya ye pedan na ba sese ye wawe kra na ye movie ne ye kom ana me so okay ne waka ne sama enti na ade ye beche amada mbacho ye akwa pedan enti me ye na me se ne wonko na me mi wadu somewhere along the line na so de no kwachia o papa mo kwachia na ba na pacho ai me de ne kwachia no ma ne hunni ni di nkomo nti kwan so aye ba no na me ka hye se na da Roma me kwa adwuma me sa ko di dwan so abe ya akwa ne ho aduane nti ne ebe ya won kwa ade achi a wo se ade nti na papa ne di akra na ebre me ne die me se onko ana na me ne papa ne wo bibie papa ne ba na me na ba betwe mpena na me se be ma mehia o dada mehia wo nyina achi wo ba ha beda ha o ma me frɛ papa no me ka che o se papa na ha da o ka che me se saa dia obegye di nti me frɛ papa ne kan kire ni se me ne ti ho enti no se wo ba na se wo ba beto no wo dan ni ma e ma ne nya na de foforo e na da o ma me frɛ papa no na me ka asɛm ni kire no na papa ne kwa didi matem wo ho ba ho nyina papa na ma mete wo ni dadi na ne bufu ye ai woni papa na etwempena enti na wo ba na opesa wo kono me kono woni na etwempena fosam ko ekwan ho na ne bufu enti na taxi driver bi ya afro ne car no yatim no taxi driver ne se bi sane aga ne ka no wo de ebe ya me nkofie di na chi na kona papa ne behu a ana mse obi a me ne wo twempena enipa na ha da ama me sam ne ne te ana sa me pesa me ne te na me mpese ba bia matena be 4 years no me ma wa ba aba beda me dem di be 3 days ansa na wako enti de me ye nyina no still house me nipa ne twempe na me nim de me ye biem na da me se ene o me yem ai kokokoko na ni bufu na o se me nko na me ba fi ti me bedru ye na che se me work and pay ya na ama na time nso ko be 5 na me frema akra ne se wo mra fi ti kwansi ni ekodu fie na papa ne so di akra ne ba ye na o de ne bra me wo fie saa na wo gina ba bi hye me o gina wa na wa frɛ na busuafo se mo mehwe o ma oba na odi ni ho adanse no wo twemp no ne papa ne wo mpena twe be se mebe so oba be hye ho no mo di akra na bre no na obi oso ni na jai right be no wo se one ne esa e ba ni nchen wo fie na odi akra na bre no intimi de me ne twemp na papa ne ni right bia se no krese ai woni na jai di oni right bia se wo se odi akra no e ba ni fie e wo se ge no me ko na me ko hia ne kwan so ana odi bibi bra me a me nko na me nko hia ne wo kwan so enti okọ na odi ko to na busu afọ no mo frɛ me na che sensem ko kan ye no ye ko tena ase ne maame ne nana mo nyina boy ne maame twa hia na che sensem a wo kan no o mu butia no na ye se ye ntwa so enti da ye tete wo no ma na o ka kire me say wo som no sa ba sa wa ware mi a o mpe empaibo wo fie ho e ma me mompa ye ofie ho no mo e ma me nto asore nyum ofie ho uhia bible wo fie ho ana say tv so asofofo ye asore bebre wo tv so yi uhia bi wo ho na momachi wade ne ye kristofo ne enya me na ka akra me aba na me ka cha ni say sa ne som ne die ententam me
minti me because sa mechanism ne crampo e de chere mabusuanfo se sumwe ne wosoma enam se nyina ye Christopher ntino obie ne ho obeja wawe na tom nti saade a maso ene yesi saade a ye jai da nti bi de meyi meniti me baabi no me so minim se ye intimate ade e che no fa me ka chere me se no ane kan sa asem no but wo sha do a wo do me no na me so me do no ye ntimi nti ye nto aso na me se ne som ne die enya de se beboa me na wo se onfa ne som ha me nti da didi ma na ye de ebe ware ye ya ware awie papa ne dan no be 2 weeks e ko spendi no ne ye pedan ne bi ne nya bi nti papa ne frame me no ka cha me sa adwo se de wa ware o nti no me de me move on but me ba ne de me sra wo say anytime bi ambesa me be fa akra no ma me ho kwan na me ma me fa akra no be ma ne se de be nti na wa ware me awie na papa no e frame me na won de ohun se papa ne do me na wo play tricks bi a say me ni be ye bibi da afedi me yare na me ka hye me kurun say me ho mfa me na be ya ma me nko hospital asem ka kire me ne say na da me nkwa na ho ne mete oba ho ne mema mienu na ti a me ho ne be ma ba akokoko da na ho ne me nso ba beda de e de be nti na ho yare a wo ka kire me na me say ada na be ma wawe me ye ni gina wa start saade we da nti tata wawe na ye wawe no che say wo mu mi say me ye oyire na me di wachi da say ye ka say me da bed so na be me ya be so me mene na wo mia me tale bed so eti me radio ye na ye na me di me nai wo no wo sorry ye ena ne oni mi gigiki na me sister wo fie efie honom ena wo frɛ no na obi sa no se ade a me mpɛ nko na ayi me ɔno no me ɔmpɛ na me ye so wa ware me awia wo mpɛ se obehu se me frɛ papa no ana papa ne frɛ me na ɔno wo hu se papa ne dɔ me ana sa me nso me dɔ ne nti ɔyɛ mistake a ye betimi asa akɔtwe mpena uzu krei ye ware yo mama frɛ papa na wo ne ne sɛ me kunu se frɛ na wo frɛ me no ɔmpɛ nti won hye hold your fire yen koye ti kakra sa be men ya or half flat ama o bra no eden na ma woni ni jai salt how dey salt na no kra bi wo ho a na wo se wo ka kire me but manisa nti mi ko hu ye na chi no e na me se emmoa no kra ben ya pacho no yire na wo yire e na ye no na chi no na yire nso threat ni ma wo de ma me no na afi mi suro say na the same threat na wo dwana na threat no so asan akohia no o ba be share we kra de da chance yo ama mesa akoba o se o tie konwam na o to nkwa na o se o sore akoda o bed kesi a o to o bako na adwendwen wo te bed ne so di hutimi ayo kro adwendwen wo ma hall ho no wa kwatena ayi bedroom ho na o hwew okay abaya threat na usuro no am say wasan akohia pa wo e ho no afede wo te mene okay carry on sidam pacho ye na my sister friend o kasa kire no say ebe ya onya abotre na ye den a eba owo me ne papa ne ntamu ntino onya abotre me na busuafo nso so nyina eka bi kyene se onya abotre na nkumtwe de ye mfa nya hwe entimi masa akra o ne me ewo me ne ntamu no on frame no nso so de wo say so wa ware me ne die papa ne ni right bia say o frame ana say me nso so me frame no enti da ye di 2 weeks wo papa ne dan ni mti ba si ye movie no balance 1 year na aka no papa ne ka kire me say so nya be mama na be ware me dia sinisika no ba beje balance no e na ko ofieru na ko je balance na movie code onyina ye code onyina e na ka kire me say ade chi na ka kire me say sami wo ka kire me say me ye budi sini na me meti ase aware na e mame mompa ye e wo fie ho biim e mame nkwa asori biim e mame ntunya menwum ofie ho biim asofofo a e wo TV so nyina meni right bia no na chiwade ne saa ne ma no ana me say ada na wo kasa wo sia wo jitu mu say me nware wo me yebudi sini ni nyina ne sama ware wa wie dia uni right bia say o ye saa ne ma ne wo fie ha sei na me ka kire wo me maame no me maame be ka kire me say wo say me nware unwie na me so eye de me pema me nti wo say me so de me pe na me say o maame no oye dansefo say wo ti wo ka kire ni say untimi mfa wo som ha me nti de be nti e na o ye saa da e na eye na eja asori no 5 months e were last year December 16th daddy 5 months ni me nkwa asori da me ni rice me tonyu mu ofie ho
mini right say me bompaye wo fie o me ma me kra yare na me bompaye a oba wo se wo bompaye wo fie ha wo bompaye na wo de machiwade ka me saa di ntina wo de machiwade ka me wo fie ha saa ada minim sa ware mbe ware wo no se me nware o ma me so man ka me ware wo na me panyini ba ko ka kire me say me ware wa wie oteme woni say Christian na me kwa ware ni de enya nwanwa sa obeware mi awie na me de Bible abeto ni altar so daddy de oye nyina so wayi edan ba ko asi ho no ma woye na asori wom a woye anopa ni anwumre nyina ba me de mini right bia say me so futi me frɛ me saa me ntimi frɛ na maka bibi up till now da me ba ne papa na wo hu ni da nti akra ni ko school na ne madam frɛ me say papa ma de share na tete ntimi mfa mra da de ni so na ye ko ye kro ma yie me ni nya ne free kro ba ko na me so ni me ni me kunu ba nti no ebe ya papa no ne akra ni hia me wo de duako station na onye mpaboa no won fa nko timini mi kunu efa pasenya card e kusi de duako na papa ne kodane ne ho na kara na ochi no na ye kia ewa enti okodane ne ho that first time na mi kun di hu no ena odi hu no nti wankasa ye fro pasenya car alodu a enimu ayema ekira ayema ye ko high school junction mi kunu si afi mo amotika ni we abehwe na we abehwe na mi si den o bisa me sa den enti pokua papa na akofa no woni be ma fun be ma tantan we na otimi kofa ne ho tan papa sa wani nti kra daddy kan mi kanyankopon kaka me de ba ye say mi ntwantron to mi kru so nye sheda afi na we abehwe na we abehwe na nim o ka anim krase ni bet se wo ahyawo ni bet se wo oba mate sika ware wa wo na oba papa twempena utimi ye oba me na me mpewo mebusuafo ne pa ma cho na me ware wo me consider ne ye kan oba wo die onye oba ye ware wo FM eti afena ka ni mu no obia ye din tie de ekoso papa panyi mu biti machi na opre me no sika bi da ene se me ka se me so mankeka bi ankire mi kunu wo ka ni ma na me boa me kikan bi kire no nti eja ye si high school junction na me se ho ni nipa wo ho nti no de ma me ntwa so na yenko ekrum daddy ye si free care ni mu no me kru di atem didie ahyewo ni ba oba fun oba tantan di matama free high school junction ho kokodu unity oil like ofeja acheka menye na pake ye niema e di agu ne bag ma yeko beyu ni ma beyu oba fun ti se oba tantan ti se mi ko ya udo ye oba so bag mi na hwe ni wa yi mi niema na wa tu agu table bi wo a high school junction wo so mini bag amede ye ti politin bag to be me fa me slip ane me ayi bi shemu na me sesa na me dine ma ne bobo me bona me de fa jaache car ti me kodu jaache na me pack politin bag kese na me de call ye daddy ye kwa ye biem me ba ne papa e frɛ me obefa akra ne wo frɛ me busa me na o se akra ne yare nti o ma na duro bi emfa nti me bibidura nti na me ne nam ena wo frɛ me hwe nanim a de na wo ye nti no wo frɛ me kra me suro sɛ mefa because wo ka ne ho a no wo bɔ wo ka ne ho a de na wo de ye wo nti me hwe nanim no de no wa ye na me ka kyene sɛ me srɛ no ma ye busy nti one day later me frɛ no nti ye ba ye na baby e ko en futuo ho na wo horo me na ase na me hu so wo titi me nan na me so kwadwo nso so jai ono de kwadwo na mba ne papa nso so de kwadwo wo say ya ma bɔ ono no din kwadwo no me frɛ ne kwadwo e mba ne papa na ne bufu ye ni buafu gidi wo kasa na me ye na me pa na me de me twe ne ko share dem na me bu nkotodwe pa na cho so ndie se mano afom na ma bossa adin na onfa nche me e no se wate anwumre be na yeti hono mu hwe TV a me de me a chop na pa me menti yo en to makoma so me se me di ya se na ye ya wa bo papa oba no papa ne din die one ne twempena me nyi ntumu da odo ne chen me da bia se me ka kire wo nti ade ebe chi no ne ye bekọ ayi ne ye kọ ne kwan tintin me ne me bra mo na aka so obekọ bi ti ye sori ahomache be 5:30 na ne nso no na mkọ se nso be si washroom se sori ne kodware sa na ebufuo na ewo manwumre so ma kọ ba ne papa ne din no ewom na ne buofu da anopa afere me se oh asenso ni nti time kọ ya sori ne kọ ne kodware na me medware awie na me pake me niema o sori ya edibe nti na wo di kan pake wo niema wo pressure me se me sorry no
ade be ntina wo wa pack oni ma pack e medie won so wo laptop bag bi ado wo laptop shame na wo de untade egum nti me ya ma dwe se me pack medie ni wi ama ho ne ma de dooso na ma pack me kunu de ma senso asi na dwaye ai ade na waji mi sa wo suanya se na wuni ma ware mu nyansa sa na m se ade na wo bie wa no bia na wudi matem na wo de manim yefu nti oba sabi me da wachi nti wo mu me kra se me ye oba na me da wachi twese me kasa wo kasa bi ma ro me ho dadi mitri ni guso me moye wo se twese bi ma na me kasa wo kasa odampa so no wa be so mi o se wo metu tu tiri nwa firi wuti ho dadi na wo so mitri mu bushi atwe komachi wo so wo bu mi kom gina so 3 good days na me ntimi ntwa me kon ana me di sun ana me de ko ne maame ho na me kobo na mane sa de se na ne ba na ye me ana o se ne we die esoso because kwadwo no ye nkumfo a odi na chi a ahwe obekumiti me yenko ne enkobo ne wofa busuan panyin amane o na beje aware no ana dadi olidi ye ne ko ye na busuan panyin ni frɛ no ena obaaye ne maame frɛ no ka se die ntina o ne obe ko ne nipa ya wo de gina yeti a wo so ne tinyuma ama ede be a ede na aye no bibia anya no oboa nipa ti nsu so ma yetime yesa oboa bibia anya na me de yiwani ena maame mu di na tema na ne wo fa se de ode ye me no obia ne ho no mo betena so mfa sa anya ne ba enti sesa na oye de a omo mpene se mentena ho no wonkume afi nso ne som ena osia ye som de okama mete ase se me mmra no ma me me de ma menti me wi a me ma ba ye ne de ama no da ne maame na enam ne so a me hu mi kunu no oye dansefo metim de number amama na mafre na busa ne se de me ka no se ye ntwe na metwa to mi kunu so a ana wo se wo mpena ni wo fa no so ye di no se na de som de ye nhye nti wutimi nhye oba se chenchena a o mesom wo som ti se maka na se wo se wo nti ase nti oba ne nkonko ne baabi no so ko baabi a ene mpanyimfo bebam na matena se na obi akọ ne baabi ti ye kan ye na afi de ye sori akọ na odi mi kasa akodwa ato a ne wo fa no se on de ebufuo nti on pa ma chaw se de asibia no mi ntwa so. Okay, me jiri se over content no ala ndem kakra afi se Asem na fa bre ti akosi sei dan ba chaw enama tete ana papa ne frɛ me a oye ntine nam so ama papa ne de ahomita be fa akra no e de ne kɔ Canada because also wa ha no wo frɛ me a mi kunu bufu ni ade nti akra 3 years o de ne kɔ Canada ti se kwa me fra akra ne kra na akra ne person ne me be kasa papa ne kɔ na akra ne omo de kɔ foforo 2 months ni papa ran kasa te Canada but o te Canada but obeye adwuma wa ha nti wo ma wo kokodi holidays na waba nti na ma tete ni ade ni to yeso de ne be kɔ do de na kɔ ma ne se wa na wa spend time kakra wa akra ne nti ne keka wi a na afi wa dwane ja akra na ba nti wa be fa ne kɔ ebi wa wotimi frɛ da 2 weeks me be betimi aso continuous be 2 hours na me yefunu ye me ya afi de wo ka kyerɛ me sɛ ebe ya ma ne fa akra ne mra enti so wo kro ye obefa na aye problem me no wo fie oba be fa na kwa broche na akra ne ma wo me ho na ma pake ena da me di kwa akohia no me shata de tenten me kasem di ni kwa akohia ne wo apiedu anase me na me kun be kasem ne papa ne kwa na me ma papa ne twa ma e de ne ba apiedu ben ba bia ye wo atade e hye me ewa enti me kɔ no na me kun koja me kɔ na me se ne be ya o ma ye nkonko hia papa no na wo de se de be ne tirim ne fine enti me fa ne mama ne nsa amra o ka kire me se o mpese papa no o tiny enti o de nani be hu no me kɔ ba ya me kunu se an atare na e hye wo no ade enti na wa hye oto wo so wa atade anim won hye pants sebi pacho mo nkafra no yo de yan kafra bia we de nya de de enti na wa hye pants a ye tiatia yo na uri akohye papa no so kohye papa nti na wa hye sa pants na woto wo so nti wo kɔ ye no se ne on de sa atade ne kɔ ya woto wo so mu ni de wa anti we ye sai papa no ekohye a wo no papa no wa akɔ ye baby da nyame anim no kre me kama tesa me bra me na mu sedadi me call ye menya 20 minutes ogina gas filling station apiedu anim patana won se pantampa me daddy me obi a me mpe heat enti no me wo fi a da bia me nhehwe ready to fight enti atare na ehye me no ofre me no na me se me nam kwan so benti na ye mo boso enti no wa ben me awie enti na wo se me rush enti atare ne wa ana me di mika ade ekoko menya 15 minutes kwada de menya me kun say se na ya me kokko hia no na me to so ne de papa no akọ akosere washroom bi wo odi na kọ ma ne se wa enti no wa ben me awie enti na wo se me rush enti atare ne wa ana me di mika ade ekoko menya 20 15 minutes kwada de menya me kun say se na ya me kokko hia no na me to so ne de papa no akọ akosere washroom bi wo odi na kọ ma ne se wa enti no wa ben me awie enti na wo se me rush enti atare ne wa ana me di mika ade ekoko menya 20 15 minutes kwada de menya me kun say se na ya me kokko hia no na me to so ne de papa no akọ akosere washroom bi wo odi na kọ ma ne se wa enti no wa ben me awie enti na wo se me rush enti atare ne wa ana me di mika ade ekoko menya 20 15 minutes kwada de menya me kun say se na ya me kokko hia no na me to so ne de papa no akọ akosere washroom bi wo odi na kọ ma ne se wa enti no wa ben me awie enti na wo se me rush enti atare ne wa ana me di mika ade ekoko menya 20 15 minutes kwada de menya me kun say se na ya me kokko hia no na me to so ne de papa no akọ akosere washroom bi wo odi na kọ ma ne se wa enti no wa ben me awie enti na wo se me ru
gas filling station ne makoda anaso akwa obi dan ene makoda na say ayi filling station ne mu hono mafroka na ma no ne mada e wo car nim emenu no oni minya gidigidi wo ho obani ma no akofa sekan wo se me se wo se me no wa me mekumi ho na mapasa ma no wahunu say me do daddy otimi kofa sekan mitimi ni be struggle sa me ho ani sa fe de bibia anya me na me kofom minim de ye me about 3 months ago to 2 months me hu yanisa majojo afi na me nsane me nan nya adwuma me call off 20 minutes eno wo twi nso ogu me se me ni tie ye no na yesem edan ya me demu nyina afọ eno pa ma cho say me ntwa so bibia so daddy papa ne call ye wo se papa ne frame a o hye manim se papa ne pese o hye manim nti na o frame na me ni akra ne kasa enti mama mfra akra ne mpo na matene nka. And I'm say, hey, Asem a okay, the edin, you cry 3 years. And me ye na me send ye, enti me nya adwuma. I won no me. And no tell them me kebiano. Wo, on pese wo babedi so. Nti ka kire me say, ono so ye traveling agent ni for Nibia. A wo de nkofo tutu kwana. Me kwa adwuma bai na ka kire me say, wanya Canada mu kwan. Me ba no so ne papa no wo Canada. Na me nim say bia na ne plan ade a wa plan ni dadawo. Me nti me nkyere. Ena okacha mi se wanya adwuma mu kwana waye ne se ye ya awarefo nti no eye hotel adwuma me mekwa akoye hotel supervisor na so akoye hotel manager nti ne ye kwa o start process na me se ne ya asempa o so man ma ye din a ye kwa e beboa edura na jobe 12 a o se an mekra me dwen ho se oba ne ni papa ne wo Canada na adwuma ne so aye koye ne so wo Canada mi suro so ne bekwa akọ je bibia na mba akoye mo niema ne wo ho ana me se ada na wokasasa atoda de bia wodi ntokwaba abrantokwa no emfaso ni so na ne bu afu daddy uni mekunu ken bibia ono de ni say wokasa wokun kura ka wano tum maninkun mekunu ebuti mi fu no aba betina ho 2-3 days sa wankopa na chewa ona ye bema onkasa ho na wada hall ho ana wote ho osori a o ma na duane a wodi bi won so a okokotena hola TV enkoa no wote ho ena na adwuma no wo ye ona ho ebi won so a wotena ho ma ade echi we ona nti wo ankopa na chewa ono ema me power chew me kunu ye sa no ena me wo ho no be fa me fafa ma me fafo ma me na be fa me phone okowe so minim se boni ni sunsi me ani na chi ena echire wo baaye obeto phone na me se de wo ye na nyo ye ntiti obi basa so pa so obeware me pa ha oni amane a odi me komu uni aba bi ni mi a obeye me sa dadi me gina ayo ne board ho ameto ade wo se de yi kwase asebe na okeka no se me kasa na me kuna bomasum me dani me ne bisa se de na maye wo no wo me ye ho no so nyina ye tiles na makọ bopene dadi kama peda miti na miti bo ho no ma kama nsori biem ana ono ahwe afa me so we na miti so no anka sabe twi me free ayi tiles ne so ene na me to ade na me so me fa yon se me to abo no ba yon wo so ono me to me ko bopene no ene na me kro na wu me se etwa manum be kwa hu sei enyina na etwitwa no machi mbacho ai mbacho ai ena me di sun ena me de ko bo me mama ne mbacho ai ena me ko hu nyina otitin ni twa kra ne da hoyi enti me di sun ko bo me mama amane sese na be ma na ye enti already ni so di kan so me trim no wa fa mo ka chen se sai ne ma bi nsi biem no ebi si a omo mfa ne ho nche no ni mama so ka chen so yes abam ya che na tum enti me di sun ko bo me mama amane no mo se me ko bo o mama ne ni wa fa mama ne ena me ko bo mama amane o mama friend na o ka chen se me mu no me bie ma na me di na tem daddy me kuna kuma ekuta no se me ye oba mama hwe na land why me di na tem a ko bekumi wo fie ho enti o fa mo ba mu e mo friend na wamfa wodidi ni wo fa matem akeka de obepa bia de akere wo mo obi afre na wo mfa o se ne maame time achi enti ne maame kra o nhwe ni biem daddy kra ne say me bra mo to nsa frɛ ne sɛ wɔ mra wa ama nti ade achi ye na ne maame frɛ me ka kyerɛ me sɛ ne bana frɛ ne sɛ o konkenan na wa obɛhyesa ne niema na dan na yɛtimu no wa frɛfie wura no agiska ne balance na maame ka kyerɛ me sɛ Linda so wanya fast na wankɔ a
Uba kona kodo waje balance unya baby abetena. Oba yanso na wote dan mu. Ntimi de medo wunti na me ka cho ye kwanye ko kan ya. O se de ebe ntia ne maame abete ho a kire me. Na me bra m ka kire ni se ne ebro ne koso no. Ontimi hwe se de bia abetena ne nche nti omuntimi megu aware but e was separation ba. On high dan mame no so ntena ho no mo ka kire se onye sika high dan fa mame. E na mo se sa dia ene dan na wo mu no ye wo mu odonyina no ontu na ne o mame ntenem no nkope baabi nte no so no kwaye na adwen se wo konkenan. And almost what into that Friday night, you call you na 2 weeks ago, and I was a sign near man. Our near my day worry ye, or fire, or fire me kente, Miss Ronnie form, or fako, or family ring me nu, or family in Pabua, me and sa. Just a dress and I be some de 2 meter wafa. Dress ya me ye no sawa we than the nina me watch logo nina charges I use to even some na ye di driving na wa fa fa nina e de ko already so ka kire me se me obema bre obema mesum mechini ahyehye ne so na me hu no enti da di misro enti na madaroma me dia beda correct for 3 points sabusia for say din na nyate ate senti say de enu abalenda was a work as a crowd and that better times, no problem. I was for as I say, ye ne be man so kasa na yeti na numu asem. Nti ye ne be man be kasa na yeti na numu asem. Hello. 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 Good evening, master. Yes, sir. Good evening, sir. At the say. Okay. I mean, say awiano reproduction team no wakasa fa lender issue bia what their brea has a person unya public advice. Na wadaroma yente the side of the story no who know how to advise nti ye tie said there na ekoso ewo na we ntem mo aware mo da so ware mo agya ware wo hine sei ne ade wadaroma. Okay. What you mean that's a partner for? Mary Mr. Usu frame ma Mr. that study or Facebook, follow on Facebook. Mary McDonald enjoy some way by 2 weeks ni 1 month cry and by Ninyanum no almost say me 50 on na me ko pe baby it's a me 50 and you say me send for no o say on the ban papa ejai papa no cry and sugar daddy o so ni jai we send several times o say she no mountain and I'm sure sometimes me ko ni tin we dwuma mu no papa na ba ho papa ne ba emum on chance mum oso be hwe akwala no ko anytime me ko no papa ne ba ho papa so a hide the amano because of akranity ono so na kiche me say papa no egusu don so much say or penaware no ni dem na ote iti papa ne ba de bia no na me comfortable. I will continue here for some time. You see, me catch me put you for say. Obana the man is saying worry no. Also, in the banner papa HI. So I didn't come up. Exam phone so check all the time. Papa so patronizing all the time. It's a make me comfortable. It's a say, and the best friend, name na chance. I can once him. The class in the show, mono, on buffy pa. But I'm not all bano. And the Mexican catch almost say, me do girl no, me do linda pa, it's no, don't mind your my embra form, then casting will say boko. Oba no, the Kasai, a moment ago, me so say, about whom, and she a papa friend all the time, ma, hammy. But near a hammy say, papa friend another popo. Papa need to me friend or make a sa or pigeon and some social meeting. Me na papa ne ka etwema okoto. Masim yana no. Ja.
Osru ne ban papa no. Dem ma on so atna pain. I be pain. Na osru ni stay no. Okususu afro all the time. Eba no. Hesu mi wo bani bi. Any the maame no ekasa. Kasa ekasa no kra no. Yen kasa wo. Bibi ha akola na bibi sa na. Or text me a message. I can't tell you, say you, Masenis Cadeko. Minye said you bet na phone so up on common, Sabi, Aka, and Demusina, so at account. Oh, and to quiet kuna, the band papano and Masem. Okay. Or they assume Abishim, but meaning assume Asem Bianca, because before some other warren on, or Penes to say. Me say me adem me chi say anything spirit here me chi wade it no me fie yan kwa story yen bon pa ye nyese so bibi huhum mas ade bia no eni me huhum nkomo me pesa ade no ama le ti ase asana me ware no iti aware na ware no onim say me ti huhum and open so me worry no eja me such a person otio no wonso kasa de fine ni sa otio oni kasa 1 2 obeje oni kasa 1 2 7 me more than ye na me yere wo mtase me bobo no dabi obeje show akasama enye sam koto awo. Oh, it's a quiet very short. Ne ban papa now, Neno, a flexible phone so no. Almost we can start 4 hours, 3 hours, 2 hours. Master this training now. Oh, come what someone and the wolf. Already crying no. Me who say almost Casasana that ya. Menkasao. Me go food namitio. Menkasa. Oh, we put some dinner. Didn't some my dinty on. Obe for semi menka me go kapet na ne buofu our time our phone o titi me kwado do bibia e ha me bia ya me yere atete ade e be ma me problem bia ya me yere atete me ntima se ka even me buofu kra no ka o certain say o oni wood points pa but oni ahobrase eni obonti a cheme se me buofu a just under them keke on time so no can be ke answer me and one no me be show aka sama chiro me so said me put do aka ba come ha me o ka sansem na e ha me a na mo kan ye eya a chire no me kan ye eya chire no pa yes me masam ni me to me report pa so now me jani yo, me that's it. Okay. Mr. Boaje, yes, sir. Oh, here say. But more cry. Okwa kra na okra oba no. Oni ni nyanum na pa say me tunko. It say me kwa. Me fa ni nya ba kwa fa ni nyima. Okra no. Na me kan che no. Okra oba no. Daddy, almost onim say me kwa kra, onim. Me say okra no Mr. Boaje. Baby, my crown. Asem ko wie say. Asem ko wie say. Wait. Okay. One crown fine. Oba ne niam be na ofa kwa kra no. Me fa kente ne mpaboa ne nyomanyome bi because o say wa say. Da be me kasam no ayi anu ntie ma me. Wo de koye dai. Me de ba se na be onhye no. Se be a wonya dai. Onhye no. Onhye. Ai. Onhye. Onhye no. Enhye no. Ada na wo so obehye no. Minim ni say one be ma wo ho no mu jaya a pictures so den yo bibia fa one be ma no hu da ohye no. Okoye no beba okoye no na ko homa sende no. Akoma me man ska monthly me ba na mama ska de da. Ente okoye wo sende akohoma bre no. Never can say you. Me ba no mabo na akohoma de da. E monthly e me we ma.
ɔse biribi nka mo ɔse biribi nka wo range na mo akɔ Canada akɔto mo abrabɔ so na nso se ma no ya wo wa no dada no wɔ Canada nti mo anya nkɔ ɛ no korɛ enye sana semnetie eja ye anadwune mu no ye di odo akra fine na me chen say honey me pese ye ko Canada because no mo edin kakra but ye ko me srew unim se no problem between one obane papa no ye ko do a e ma ne ko ye problem bia o se o kan se ma ne hye me papa enyoma oye nya tete a obi man insema o se se all kan in fact eyem ya pa it me sorry eko ho kotsa ho no e o man me buy senka me be friend na papa no ene na kasa ba me yi na me be fa phone ko yi number no so em say njai don't forget here hold your fire Asem Mmpe kan ne ba papa no be kan me person ka me man hu say from me continuous no many children very simple many children me ba so woni mi sa wona no ba ebi kura akoda no yare se de wo yire no akoda no yare a text message no ebi kura akoda no yare no obuna mane na say kasa no me ba cho enye 3 hours enye 2 hours enye 1 hour enkomo okay akoda no yare a enye 1 hour enkomo sadia wo ya jealous no me nyi ni say ene sadia won say wo gitum say wa abo no pay wa sort of minute pay me pass up me boa and pray fine and this sadia wo jealousness city no me nyi ni say wo ba benya a chance ene wo ba ma kasa 3 hours sabre na wo omo kasa pa busano omo kasa 2 hours 3 hours maza asemi ya wo kan tie de oba na kan ye ene de wo kan minim de ye no kore minim de nya no kore nyina chese jealousness se baba ememu a wa hwe yi a ubetimi akoso blanda ubetimi apira oba na kora minim se de jealousness sitie so aha meba and the crane americano fine me kasa sa let's say eya no my tin na me hwe wo because ko ka me yeri bebo ebe yiya me meba it me yi din ahwe wo sade be ma utu kwaya konkran officially wankra wo yere wasesa wo yere enema mo de ye wedding ekọ master ka wo de ware no wasesa ni nyina de kọ wo pesa wo kire sai anyway ene de manyade master manyade wo hu me be du kra na me no me hu se me de e buy because me panya wo ya de na wanu ho wo ya de na wanu ho de master ene wo life ha dwene wo say utimi ya de ebritia people like that no ya na wo mo asetana ha dwene wo ya de sisia na wanu no ho wo ya be ma fine oba na asetana no wo mu no wani nye ho pese wo bo ho adwa officially wankra no na wasisa ringa tie ringa edi adanse say wa masa wo say wo don where is the love where is it adi edi dance say wa ware wo ba we've taken it away masa me tie me peni pa wo je ne mfom so otum ntem na yetwa ne ma tie akwan a wo de oba ya faso a be pen sabri no kwasem nie enema bi wo ho no mo a wo de ye nsa ne ma nyina atumu ka eye nsosede nsosede wo won ne ntem no you've taken the ring away adia wo de siesie ne ho won na you say waso obesin how masa ema ho bumfu ntentem saa wo Sompa FM mesrawo wo say ma on kai bible ma on tro Christian song ma o mompaye ma o mie TV na wo hunu asofo no wo so eno ade na o kan sa me worry no mo me kai ma ne tiase asa na ye worry say me michi bibia bibia ye spiritual bia no me mpe michi but en bukra ichi no me ni chance ehwe asofo teachings iti ene asofo kan de obo pa enye no kre me ba Mr. Boaji yes sir
why there all kasa me domire na pesa statement no wa kasa very well but asem a won obey edie no se esa ne ma nyina tugu na ye gina enema wasesa afiri obey nchei e de kɔ akra no a masa asma wudie na ntwe ye kura antwe ye kura the last action no ya wasesa ne ma no e de ekɔ nkra no ne ma woni no ware bode ware ye no masa ukra obey wagunani mu asepa o Mr. Boaje, you didn't do well at all. You didn't do well. Why ye crack. The pastor would you deny all charges met here. Emo, Sani man, I was a quiet, we are hot tempered. Okukunye cra. Emo more or less, no person met here, say, we ye bibia, na pay was no. People like that, and one here, you will kill before you regret. Oh, here we deal and sign the one who say, we deal. It's bad. Well, show good attitude to your wife. Very, very bad. Adriana Walker. But Adriana Walker. And I'm going to say, and your man made the buy any day. Made the buy, no, was my mistake. Okay, but I was a say on what you offer. When I could care Mupe. I can't care Mupe. Who brought the fight? When I didn't talk on a buyer. You when a papano or corn banner papano honum, Oceano, as usual. I association all the time. Yeah, Bano, when I'm saying, they are similar. I saw the kind of crown, it was on the form of a book. But on not from so serious. Because Nipano Mama Corn, Wakono, Sa Oni. Ah, one year the cry. Only as I say, say Oni. Not just say, ne personal appearance, no one say. Some catching age. Sir, or if you know, Unim Cassana, yes, Yansa. No, Jimmy, in fact, I want to catch any say, or buy ya warrior. No, sorry, oh no, papa. I'm a pa area enumerate. Multi phone so. Make a sa. Is about you're sorting a brain your day, Jimana. Let me advise you this way. Next time, be a minimum, baby, I want to obey whatever could do. Some person will worry be you are. I are virgin. Why? Virgin, be untouching that will help you. Because we need jealousness rate, you know, and was so do. To the son, they say, we defame will be better, maybe saying, and what time and when you is it your business? And your business. So you're ugly when you bra. You shouldn't entertain. What can so, Miss Abuaje, I wish I see you one-on-one. Now, me church on here maybe any so. You're a very noble man. We cast away your mind in a cry, beg ye. But what it will be and you cry. And they say, what can Asem Mmpe Nipa can be more? You know, the problem now in the banner, Papa. And also, dear, and I'm saying, and you can worry bed and Cabebo. Because the banner Papa, I'm going to tell you, Papa, go so dono. I'm going to tell you, Papa, Peno. Say, it's a team, Pato. What didn't you know? Or one Kuno Mujayo. Or who say, one kind of Caribbean and all year, and didn't watch no home. And there's no hatred. And talk beyond one them. I can be anyone them. I could want them. I could also war heno. And now, when you're now over Hakoran, over Marquaran, needs now. Young Coffin free Canada. Now, we'll provide everything. So, obit me what will be, I was saying, Nepa Pakran, you know, I will provide everything. Open so any sana. And yes, sir, and I'm a patch. Closeness,
too much at the money. When Mr. Beman and our hard Diana, when obey enjoy more, could you say, oh, hi, what dear? Meaning, now, other it should be a woman of my who say, never, say, upon a pen. I don't know. Meba. Okra obey wo ware no. E dan papa ya ha ma obey ye mu na mo kwa enjoy ya. Ene de how say there be e dan ya papa na ha de e men dem. Ukoko dem probably empakura bi a ukoda so no na papa ne tosi mu. Best city no ya ukoda so no bi a papa ne to ene de meboa. Emom say papa no frɛ no ana wono frɛ papa na wode ne di nkomo a na wadwa. Masa, so we are sad, yeah, just all worry virgin. Asema okay. Virgin crab, okay. Yo, Mate. Me pato de na wo kana ye hunu de be ka kire oba no de okwa wo de na fa so no wa bre na se pa se sebe minim se pante kura na atoma oba ye bi anka oba se sad yakọ, which is bad. I don't know. Be now opa party sana hereditary aba wumu a I don't know. Sanya sadia what suya life will be a enye kura wuni nkunu no e wo suru too much ye nyina ya ware ma obi aware won pen. So the metre no ya ware ma obi aware won pen. But ultimately raise jealousness be to that level say nko de mini nkunu no mempese be ma no obefa akoda so da wontem won say wo fare wabusu for ka tell say akoda wo wontem enti say what need din komo a you can avoid that masa wabusu for man kan tell say me ba ha say no me ni people be discuss asem we say detailed pa me pie ni hono ma wa wari ni oba ho not in the ex-boyfriend and then the sugar daddy ex a big thing come continuous for phone to start continuously baby no obe accept sad no so why nya la eba Mr. Boaje why nya la ke na ne be ma bia ne jealousness ni nkuru te se wo e kwa discuss case we ya sa no be ka che ke se woni mpanimfo ya omo awura wade mu atepa na discuss sa issue ye wo pie wo tipemfo na no mo discuss ye enti bia sa de ba. Okay, let's sorting that. Na yemi sauda obeba we free kraba. What say what threaten say obema na su obema na ho ache no bra. Ni nyina no. Me gidi say ye bre nu sha. Nti me gidi say we free kraba kai pese ye no wotena say one on one. Nipa omo okususu ho tell oni a omo advice was dear. Ebi a no mo kura su kura the same character of you. By advice that way. Me mo die me nim but one papa obetimi no bia edin komo. Obetimi aye no peso obetimi ni obi edin komo but one papa na kasa makoma enjo so. Ana me say because o ma me ti ase say or the papa come kwa. O ma me hu se papa no important, so much important esem. O so papa no ebu papa no more esem. Oni me say papa no important esem wa ka obeja na wade. Ada na obeja no be fa. O master na o life keke. No ya dey. So me hu ne fa. Na life. O pe warani keke, o pe life keke. O person warani keke na hu so no so wari bi. Ben for brand dey adjumati, let's shorten it. Mr. Boaje, you are invited to several Kumasi na nyonso. Mami peso obi sa wasem kakra. O peso obi so wasem ti gina so why? Brakojo. No matter. Brakojo. Enyo brand ni o. E okunu ni. Ni bisa o say. O say me mete wo som na say. Ana me say ye nware wiwe. Na de opa bia me ya ma o. Me nso so want me so my say me Kristo ni. Ana wo say say on fa wo som ha me. Abaya wa wi. O so wo kan say wo mfa wo som no ha no. Wo kai say wo kan sa. Me ka che ne say me mane chase say me fa me som ha no. Ne mum mi fie me ti hu masem me hu nyoma e o mi fie. E ma na pene so eja no ka se mo sa me chase o. O pene so asame ware one pene so a ka me ware no.
Okay. I discuss it. Also, be very careful. Like no cre o maame me woni number mo betimi age afre ne maame no na wa confirm me de ye kan me si ahoro kra no o maame ka che me se mba ye tu me ne dia ma no oni oba tena na wa bu no na waja no oni mama akoma 5 na awo e mama akoma wa won kra 5 obi an ko ne maame eye ni su a odinam no maame ka kire me say Mizabwajo o ma say me my for hey u chantro my for here masa ya onu hwe kwa fa me din tro ya kan kre why onu hwe kwa fa me humpo mimi ni mo hwe onu hwe fa me ho so me ka chem de bia say onu hwe fa me ho onu hwe fa me ho me Mizabwaje bonefo sesi ya no o pese o ware obaye wo no obaye tro so ware pese me ware still oba na say okra de na faso nti won so wontimi no tro awade so de na wo kan mini problem ono say ontimi tro ware no so a mini problem wo de ne ma no be blender be o me fina sene car e de abre no no me ma cheme say also ne ma wone dem ho o ne ma wone dem ho me hwi ni hobium wa fa wone ma nyina akọ fa me nyina akọ wajai ade na wogina mu esom ne wo ho no mu wajai wo so sran no waja no ho ande waja wo ho no mu plastic obetini action no any problem so the sanity obetini action sanity obetini no hwana se mi ade bibi bia wo bia obetini action bia any problem bra you inviting you say bra kuma say na ye ni wifia one on one eja yo mate iti ne nyoma no make na seneka mi nya ne ma no na mo ko ju tankra tem wo KM nyoma no pacho mo ko ju twa ne ma wo KM baby en ko ju try okay mesro bomodern brand sam no dof ye kasi ye di akira ye bre no e be fa ni nyina anti bomodern na bre kumase na ye ne won trase why moni nkru no de bompa ye se nyame ene mamrase ma anya sa wuntimi ware wo ba bia be ma de ne ho aka no peda honestly be ma bia ni nkru kakra wonumu be ma bia be me na tene bia help me back say ya me ka chere no mama be bia me na tene bia help me back eblonko okay me that's it o se be ma bia ba ma eblonko a me say obebia me na tene pen bia enya no kre ma me say o pe me back enya no kre o ya me back me treating bad kan ko ba ne sa but Linda oni suban ana ka oni manu na awo no oni suban be ma oni oba tia udi pro na eku no be ma uku oba ni ma si wo ke udi ka cho ya wa tiska ware ni so ya sawo ni ba udi sa ne ba beda udi e o emema 3 sisa wa brabo emema 3 enya sa oba wa kosa me ko no mo se no pe no kosa itimi ware no oba bia no abu ni kwasa eda wanim me yawa ma fa 5 months ni no me say eda wanim so de also be bia ntimi ho me check ye beto isubani wo be me bia ntimi names wa se for be ma o ma me awa wo kwa no adan so be na odi fa ho ena mo abra bonti me ma me dey so mental problem o ma me na wo ko me ho sa oba be wale me no o ma me na me ko say shene wa ma afa usuban ma me so because me innocent oni mu usuban ti shene wa anware me o ma me na wo ko o ka sho ma me say wa ma na wa anware me a wo be ku ma me o ma me anum kasa me kan troda oni mu usuban o fo ba bia na wabu no na wagu nanim ase na o ma nasu me say eye wo akodwa penti odi ma famu no de be to abrabom no samme me nya obone da osuru di adanse me say nyankopon obedi me ne wontam asem se de nenwuma sitie okay I wish for mama yenko computer so na yenko digwa ye ba ba for bebem 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro
so ho bibiduro nkasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ya de awono ama wo sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wo duru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunya ne wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, bro. Challe. So okay, the taste, no, they like. The taste, no, how I would describe them? The taste, they like. Charlie, taste deep. Charlie, you talk all. Taste deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, Miss bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic na no. Na wono yen what the do me. Hey, oba, what umra? Say friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wenya na we ya. When you be on what you be do son ya be na. When you know what on no. Oh, you are wonderful doctor. And now you Dr. Wonder say aka hono. Me se na se ya me kwa wonim ne nipa bu ebu fashion no. Wo ye adwuma. Ampo, da bia wo ko Dr. Wonder he back clinic a. Ene me kwani mu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say na Dr. Wonder no abiribia wo ye research osuan de etinim die mu no wo kona nim da bia etona bi oni na adwuma efu ni nyina ko bobri forest ko kire wo adwuma nani so se yade bia ni ho ya Dr. Mensa osuro no na hwe so de bibiduro asabro fita yade ma na bone semama no so yare na wudu Dr. Mensa bonu na Dr. Wonder ho a wo hawo nyina to atwa se me kasa me bobo yade ahuru di mako ade ba kye se wote nkasa o yare a ko Dr. Mensa Herbal Clinic yo de bibiduro ye ne de ebinum ntiase besi nai o kotwi oni grize pone di hwani mu anase kase obesi Dr. Mensa Johnson number sabe free ni 0271 173 551 wey WhatsApp ana 0245 958 768 ye chatwo ye 0209 500 273 Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina ye nipa kro no a. Okay, abusafo ye de asutie no na ye de ni FM mesre be ma bia sa wo ware oba na wo ba dada kai hu se oba no likely say one be ma no ebedi nkomo menyi ni say wo hon ma no one be ma no ebedi nkomo 3-4 hours. That is impossible. Mesre be ma no na koma wo soro too much. Mama ye hwe oba ni nua be ma abem so pese wo ka bibi ni se bia o condemn ni nua ba wo de wo ye no ana bia wo condemn na kontan wo ne a wo ye no a you can really tell. Mama ye ne be ma no ini komo. Hello Mmrantehene. Good evening. Bejoso hene Pato hani ye frame ima adebrempo mi nua ba ne Linda de okasa. Okay, wo bibi katia wo nua ba no ana wo bibi katia wa kontan wo na ayo medase Mmrantehene say asem ne ba ye no mi nua ba ne Linda de ote ho no mi nua be ma panyen ne enti mi ankasa me fa mi nua no mema mi no kan ho sanke beko na yene na kokasa na solve problem no se de ya winchi di ama na Mmrantehene ko ye no be ma na attitude a o show tire o fie ho no ema edi adanse se why ready say nya de o ne yenua ba ne betena bio ena ebro no so na abamu no me ye nipa Mmrantehene mi nua ba na ankasa o nemme menka se mi nua no nti se be de wo ye no nyansa ni mu a ye mi nua nti na me di wachi mi nua ba na wote wo no nemme but mi nua ba ne ba fie be kan se ni nyina chi abusua no me ne ko fie o me heda e ma ne kan se ni nyina se de be ya enokura enim bia no be ma ne timi aponti hosum na kama hu se we de na mi nua ba ne twantro
na we de na wo ka no kore but ensem wo ka gu wo nyina no be minute me anche se ni ena enya no kore de oba ne kan ya no repeat ye se de na oye na nwumre ya ema me he da ma na kwanya se bia nko be pacha wo kra na na ke ni nwa ba na kasa se bia ware de ntokwa wo but de kan na sa ana me busa nse se efi ha wo ne nete no wo ya na waboro no wo ya na waboro no sisi ebe ne den asem wo ka kire me ne se obekoswa ne kunu dada na kasa de a eni onim de obeye ena me yese ne yensu entra ma wonku yenu aba enti eni yesrew aware ne de yintimi nwu no nyame asem kwa se de aka bom yentitim but anu so ntere se bu yenu aba ne kunu enti eni pe baabi mane ntena na aware no se ne wo na abekọ ho se dru adwume no ba beda ha o na ne separation kakra mre mutimi sort me problem wi a then na matena baabi faako efri na no se ne baby de minti mimpe baby ama no enti ne me frifia na makonkenan na so no kwa betena na watena na elim sa agoragoro ohene anumiri me wo me dem obo mpaya na ofre me e ka kire me se oho enti no me nua ba na me fa dan no ntinam ana o kate no ohene me kan nyankopon ayi nyina so no se me frɛ makontai empre nan busan se adenti na oko na okokra okoye den na tam ben kran so no obeba me see from that time na ohene makonta ikoye ma friend mpire bebiri wono ankasa di madanse makonta nya na adwen so obefa na de ha adwen se okọ no wafa wo yire ne ntade ne ringa wode ne de eware ye me de so obusa na sa question no wode ko ubusa na so mfa mra obeba da ban a wo so obeda manika na mrante ese be se de wa de bia wo ka no wo si ye di aso tie na se bibi ne ye ni fam yes se ye nyankwala ye nyinyi ni bibiri de ba se ye nyankwala ye so hene ne tete ye endi se ye nimnim die kakra e wa ware ne ye so ya ware bi me na me yire ne te enti se bema epe oba unu se ope no ompe na unu se ompe no wadja we do nso na me dom yire na me dom yire odoni pre wa enti mrante wada roma men kasa bebre mfa omre mesrew de ya kan bom yantitim nanso de hwe ko no de ya hu se be man em se ompenye nua ba no enti on de omra na yensi nkonya yesi nkonya aha yesi nkonya then na bebia nsusuan de bode hu be wakoto no so on beto aware nso se de wo kana ye be hunu ento aso nso de a ontimi nyi nua ba nsi wosa medawase de awurade akabo mu yantitim nanso mo asamo ade waje permission wa awurade nkyai on de watitim da aja wodom mama shi keto on de twa wade mu one day we obetim sisi a wo so asre kwa nyame ho okay ade be musuo ni ensan no ba no wasia no o ka wode bonto asem ye ntwaso a etuo beto enti wo mo asamo somehow betenase okay mama yenko computer so nkodi dwa kakra asem foforo wachire ya yebekoso Obakus wouldn't miss our bra panyin na yira seme eno aya ntumi anka o ye bono oba ese chichina wonware konfanko asem bomu bibi pa wo me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo nse na ntesa ena madam fo won kan kyerɛ me na se na de wedi ya asem ketu abi ene na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a ɛsɛ wo ye ho aduru de ma ni gye ba wo no yira wade mu no muaya ne ye simple kra adrobi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wodi ya nsa wo be no wo pa mema dure fra na gan bi afa ebi was asokore mampon cement ba shop ene mia eto abibidro ni abrofo dodo no a sa wo pendodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Apidank presa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfiedu nwotwe entumi numbi Aji, mafuya meya. You say hepatitis. Me to ase, me sremu. Asa why you be na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture. No mpemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize was sa area ropa. Yare ba konso ne saya omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare horo, typhoid, awo, dunso mu yare.
nyina ɛyɛ Power Specialist Herbal Hospital koko wɔde abɛf mfidie bɛhwehwɛ mu yie ansa na wɔde mu nduro na nanam no akam Accra ɔkwabenya ACP Road wɔsi Power Bus Stop wɔ hɔ a Kumasi ɔfɛyiase wɔne Josbro filling station de hwɛ no mu ɛna takrade so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bia mfrɛ 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Okay, abusafo mama yentoa enkomodie no so na ye kai mo say Power Specialist Herbal Clinic Dr. Koswedria wiase nyina tenka babasi okon apremu ano no abidromu ya santoa wo konkodeliti anyare wa pa hepatitis na odigi ni di hepatitis yade na odigi ni di pa sesi die abruchira man no me hunu baabi a ebi mfiri maye obi no mfiri Australia ne baaye ebi firi Canada ebi firi Germany ne kura de me no obesi me so honta de ne nemo de be che me nya asem keto a wose nka mawu awi Mmrantehene abrofo hunu se bewu na wose aduro bia abrofo duro bia di jama mamu a manum bie also atena Germany 32 years kama ese street bia won doctor opimo pem antin time Dr. Koswedria na o man hepatitis bia duro ma what see kinken enyagodo anyare wa kani nyinara se obi card wa hwiase wakodi board ma na mu abu pay ukọ ho no mo a obehunu say yes edro wo ho na dupa so ho yade biara hania wo cleaning kidney problem bia osa ye frum kurei obese obritia abusafo ye kan ye jade ye kan say Dr. Koswedria wa ye bibidura che na woni wadure de sayade yade ne yede mfo wiramfo kwankro pa no wuduru no a small trouble fe yase Lake Road bosontwe kwa no so ha woni Jazbo filling station di hwani mu na waduru aputoja ene fe yase omo se so ha wuduru ha sembia na semko enkran so kwa benya pokuyase ACP main road no so ena takrade so Anaji Estate wane Anaji MA Primary School ena edi hwani mu na duro bi efre ne Herberton no ese woda sani bia kope binom Herberton ne powder wo ho ena ne nsuo so ho ne powder de mania bruchi no ma no atwa hot na ne nsuo de e wo Ghana ha ya mesra hwe bi achi akwai na ebeboa wo pa busia mama yemfa no numbers na tudwa na wo fra nyare wa aka nyina wo ne hu komo 0244 54 44 22 0244 54 44 22 WhatsApp our friend 0555 78 0555 79 78 another 78 0555 79 78 another 78 mama yantoa enkomo so omo bramu tentem na mejidi yese ebema ya tifo ni ahwefo o mayade so ma twen yen katacho bebia esofo obi aso ya chia no na emse o yese okoli bebia sini kwai o yese okoli bia na wasa akọ na mjonso bebia esofo o mi nwa me chao katacho ana mosi bebia sini kwai me o kache mi de onzo kache mi okoli bia akọ na baba okay baba to me hapa Kata chawo zenra me ka sembi se woni obate na se obufu na akokura na jawade ba ko bi ho na sa de na waja no no eno ana be san do eno abeti me dai asa be si abaye so study ya be straight for ya na nsem ba se ya na anka eni kwase nyina ko gina fa ko na sa e programming eduru me bi asem bi wa ko gina ba bi a enu tama nwie no na wanim guase poto but at the end of the day no cre ene de be ya dwuma wa ha
de ne de ba a odi kan wa ha na enkoyi a etwi nanim de ono nso eye accused person na say complain o munyina asem ba etwi na wo hwe enwa ba ya asem kata jo on say ba me wo kasa me domire ma me fa fi rokra me domire pretender obo apa na kasa na statement bi a wo ma ye say Emma beye enuma no ase nan na no ma no munyina esan edai epe bakaba but wo kasa se me do me yire me de na so bay wo do ne mu nunkum na edai aduduru ampa atefo nte ne ye pa se ye ne memen ye nunkum no ya na eche mema eche ma excuse me ye nwa bay me ne nsem a wo kekan hwe obay nyame kasa kire no edrum na bia mumie yusu e box wo ebra wo ko be ma no no ye woni wudi nkomo o ka cho se me de me sombu ye nkasa ye tie obi asori wa ha but me de bia me kasa ye yusu e box ade bia wo de wo kra no ni padue komu no enhwe wo ma me hwe wo nwa be ma wo ko na beboa wa masa cause atembo ni obi aba ko bu na tan emom ye tie futuo ebra wo ni be ma no o ma me ba gunu asem na wo ko ya ma me no ni madwuma o odokwa no soro se muni munkomo oni madwuma papa wase ba no se muni munkomo na maami soro koye ebra ho ne nkomo ne ba no ore ba bi o start free ese me dem ye sei ba ma twin mutan ya one oba di nkomo ko ho sa because ba ma wo pe oba e dan ya obabusa no esoma osom no no so busa esom be na so som obai wo ka sa asem che obai ka cho sese but ekwa bi so no na wo pe obai sabin prejudice ne ho ahwenti no se de obai ka bia no eno ne kodane o wo de obi ansom ne som eno wa me maka me se be me pe oba onfa ho se da na obai ne ho de obu na ka na de achi na aware ne gugua na emfa no esa be achi kwakwa edi ne ba kwakwa ware obai wanfa bibia nsiu wo kura statement say obai kura no oye kwa na obai won that means osuro wo so se watimi ne di nkomo e won paso nkomo na what 2 hours 3 hours obai kura de wo ye osuro 4 hours mudie ne yo ade bi wona nipa wo kan obi an support da obai wo to se bo nya so obofu yenim de ma bitimi ye e wo kwa bi so but be my statement a wo ma no e kire se okodi na chi ye emu afutu sem onu ko already ne namfofo kura no wo de akoto omanim emu ma se na dwen dada e dire se onu sa gina wa se me do no me awade we so bai se me nwa ba ma me nwa ba na okwa oba ko tiasam ni yo nyakopo kura na na dom obi asabe oba ni tiri nyakopo de aboro si metutu wonye hwe kura no de bibia dai a kire wo ha na oba ni be ma ni nkum no adsom Mmrantehene kan se o we oba na sesebe unu be ma jaya no ko ware fofora obo so na oba dada no akote be ye so o fa wawale o be so wawale oba no wa se ne nam fianfia e fa ho be ma oba woni ni ko no oba ya ka cho se ye nko jame na me mfa de nko jankoma akora ne papa se boni wo mu a konfa wonko uko hu na asa ko ndi wei o se oba papa baba ndi woni aw masa o zo kra se oba me oba ho a won trase oba hwe ne ba won trase no e be biem masa edu mra bi ho ya sem o ye nyina asem a wo ke nyina mema wo sa no ma wo he ba bia da bia me ka cho se wonante ya wo te de o wi ya wo te de mlika ne twemo ade wei afidie wei oba ne be ma ne nunkum na o twe no etimi kum nipa me na me ka cho obi a wo te bia etimi kum nipa na sebe prejudice wo koye no bai waka ne kura bia cho se edan ya metimi kura papa na ma eno de wakwa de ne akiri kokwa ye di ni ma empa na ukoda so na ukuzu mpa no wa na toye akwa da so edem wo kwa no adwojo ho no tu na tu santa table so ne ya aduane no ba ye di ene de kwa ye den ya fedie wo be hye mrakete ti asem bia wo kase edu me bia na nipa bi kan se bi ne wan hwe ya na obi aso se mempe bible wa mempe enyamsem wa and gospel song empire we ya hwan me mrante bi da bia me kan ya wo bi se sam kro ba hye samra no a wo bi se oba me ne waja chinchina meje me ma wan fa me mama me de na be ya sam me wo time bi kura na me de kwate me ba me de ansa sabe problem no wa sabe eno ma bi wo a me de nse me ba ma hwe me ba se kura ye kan
Wukra wa bay totally kwa wukra na akwa bi so wagya no. Awie. Wasesa no mako. Ade ke dima danse a betima boa pa ne se Mmrantehene yi. Mum se oban se me se majana. Nya me ring na hye no. Mutia sa asem oyo. Me se majana. Enya me ring na hye no. Ba ringi wukra wo de ko. Ne normal de be ne ho ade wasesa de ko. Wan kasa no ma yebusa waso no ma bia ni wo. Wasa nya ko. Ne nti oba we no. Se kwa obakwa na obi afa de ne dia dance se obai. Sebe, Mmrante wana kasa wo fa bi se jada wa ne eda wa. Ye trum bibidi. Papa. O papa si jada ho kwa trum bibidi. Enti obai, watu wa sebe mpredwa kasa ye ne wo kasa yi. Enoma wa ye obai nyina ye noma bi obai otumre ne wa kyerese. Wo se wo ma me kwa ye pa ye musa no. Ampa ma me ne ne kwafo se ebusa na. Wo bu kwa no pa wo ma me kwa wonim se we osuban sitie. Be ka se me ntia se me kwa me chemu namfo bi a amo sisese. Ka ma me ka se mcho. So be na akoto asotre no. Wo ko fa oba na so oba be ma wuntimi a better se opa na akofa virgin. Na ayi nyankopon na ya dum nyame na ya dum se obai woni ba man anya yefunde ekwode akora no e ba ha obai man obai sa se what is say wo body din say kwame nka ka se nya madam hwe na wo kura so hu emahi wo ka sa na mikunu so ring bi ajo obai ma waje na ring na mikunu Mmrantehene me de mi gina haka obi a wo tie asem we bia wo kwa awade bia na maka kire wo mu tie asem we yo awade na ye kan no ye nware ko huna mane yo mu tie die ba awade ye nko wale ko huna mane se ba ma wo ko wa na ba huna mane opa kokoto bi no bra me ni credit bia ne ye free na mo ba bi so ba ware nso a oba na wo ware me se upi bo modin se mo ni ba je o ma wade mu wani nya wade mu ameshaw mu anna wani nya wade mu no he munya yo kata shop he ya awade kumdi pacha accident na ni le yeni gu awade ro yo she eje kasai obi shedam wo su wodada papam edan ya to ties nkrama gufio aduane wo fio esu wo su awade nti o because of say okoye no na busuafo say ko because of fear wode emema ni bebre timi pretend e ma so bi pretend wo su wo boa ade odi ye be ma nenye ade odi ye oba nenye esu abusua nam se be ma ne wo sikanti hey ni aka na ko wemu be wan se bakra ne tim ni yakata so okay nipa bi awu a ewa wade mu a yakata so besi ne me de meka Mmrantehene ni jeff dikesi esu aka awade a obekwa enjoyment ne gudu kun hwe o kama bibia ye kunu akasa kire wo bu or respect o don sa awade no ta ho ede namom awade a wobekwa sebi wutwa fufuo kwa omena se ya na esa feba na wuti ni suo de mesraw wuti sa jai wubewu awade we jai enkoye ukobi ma wubewu wate enkoye da no nkwa na ebe ma toba bitra ya pesado do especially account for ya pesado na ko so ko tu bible bi say den wo se yenza awade wana ka kiro wo so oba kwa sa wo be ma wo be ja awade man ai awale nwoma wan ka ne sa wo se baguma wa den tu sun du tatwene na kan we wotu we ya ya be ka awade na me do mami po be bita be dase magunu magunu we awade we ahun pillars na wo me na ahun amwa gidie bia nim yo gidie bia nim ohene yere bremu na ajawujafo wode doma machine na hwem gidie bia nim amono wa ya ade kata chobe maso me dase aya na asem bi wo ho a esiro meshakawa o se ye separation ba ye ntamunti no wo kwa akopɛ baabi atena kakra nam so matena baabi na wo kwa ahyenso de adanse se wankasa no wawade me no wo de ahyenso de ne kɔ de be ne de adanse se wankasa wo yire ne me ana mete o me ye wafo na yenhwe ade bi ewiase ewei esom ne gu ahodo wo bia nso ani ni gidie ya wo ewo mu freedom of worship Ghana mamla krampo ema sumbia pesa wo sumbia no wo som na eya na ebinom edie no wo mo ya ne chenchire twan wa awade mu me hu ye nyamesom na ya som no wo dia no so wo nsum nyankopon wo honhom no eni nyankopon de emfa ena wo de na yanchira de we say Buddhists for Hindus Peru ne some of the natives Americans no one no mo worship sun ewia
omo worship saa awia no na baba wa nso say ono so esum nyankopon na gidie ene ebuo ye wo say eye nyina so kese e wa awade mu no wo mo awade ebi nim first of all na no ebi nim eti mi wa de kode apotia abrantia ya obebeka saye and I love my wife I love Linda I love her so much enti den wodo no ene blo no anase wodo ni se wo ba tiri nwu eguso wo bia ni tiri mu odin a wo ye wudini ena se wo pese wo di obi dam anase wo kunna anase wo bla no sun emma ne yemu madwo nyina bobo a wo so ni tiri nwu mu wuti me bo yele eso ni tiri de ne pen me who said the missing campo emma na ne security me kana no na ablanta no kwada asem wona ni so onso aware onso aware na kwa so aware a mi hu blabo papa bia wo no ho a e ma makunum wo se ebia amwa wo dia wo da osuban ye ka papa fa obi nso ka na asem ka papa agona asante agona ose ka papa nefa na on a more serious note yenua be why a big mistake e wana blabum why a mistake papa da wuti na ye wunyagopon a wosom no som ne ye wono na adi hu afofi me gidi ye se na wo bo mpa ya e wo bo no wakoma mu anya sanka wade ya wo ko ye nya ne sanka wonya oti adidi mu a wodi aba betanka wawu wo kwa baabi wo kwa wade wodi nipa na ekotu anamon ena buddhist for no ebie bisa wo kwa wade ya bisa wo mo kura ka ne som ne kire wo no no akọ bisa mu ye se no kura mponi se ne sitie ana se ene meme de na blabo be ne dantamu enti me kwa ebeboa me wati mi akọ obi a ono hye dem nwe resa na wo ya de niema omugide ne se obi oba ya oyi bia no nyankopon no ye ni nyankopon bi e wo ba bi se ye som no carry on ababa one mistake our ye ne say first of all brantie ni ye chire ne say sumwe ena me womu now so nim so yo Kristo ni papa said also ka say ye wo to Pentecost mu essence ba bia akotena ye ntina do nwa kodom Assemblies of God net we obi a yatete papa e wo nyame so mu na obi se wo ye say ensum nyame foforo bi enka me ho enti be ma no so your life partner wonya kwale na moye honam baako mo honhom akoye baako na honhom no so wagira ne de na wagira ne de no what is the basis of that marriage labi o no was on fan ha no was o men fa nyam so on say oba wo pe be ma ho be me pe ba ho kwan o oba nyam so nya esunu mpo de o de ko de esunu ko me de sa ko ka tele kan kata cha be ma wo kan sa kire no na so me ka say ye wo ye nua no muslimifo omu nyina ne ye wo omu som ne ye different ena Christopher de anso de simala aye but omu gidi say yakopon kro na ne ye nyina ye som no but we say no won je yakopon no they don't believe in God omu kra nyu so what no me dey face baba we so no say wo ye Christo ni mapade a na wase wo hu say som no ba bia wo kọ no wo kọ akoto ne ho atwene because ne som no ne we say de no ebrabo wom emfa. And secondly, one aka sanso no ade bi wo ho a wo wura mu no na wasanka wo dwene ho mienu be ma wona na abo ese wo mo kwotena bobla na animu na no wona wo ba papa kasa na wadwa ni kokwa pai wadwa lai ene ne nkasa wo ba wadwuma mu no adi adanse ese be ma ba won tena se enso ase me pese be hu papa ana wo ba ne papa anim ena ne ho otan ena se ni se e wasa baba wa ne tampa no kra no wotwe ne ho e di fresh aware ni mu e wasa no wotwe ne ho fresh aware ni mu abusuafo e wo mu no o twanwe wabla ene wala bo ada no man hini ni last Friday no mo e discuss we say wabla ne wala bo ye hia ni pa bi wo ya bla bom so mbeso ye nsa a chire ye kwada ne dane ye niema de ama ye de na so na to da bi a wo wagina sie no eno na di mu ye se busua bam wa wo na wutimi wo se wuti a wo de kwasha wale asi ablabo no ne be ma na ekokobo
na be ma na bia ne ma bi wo wo de ya wo mpe wo se abusuafo abamuti no wo tena ho am yaku wansa ne ya de sekan se meku me ho na meku me ho aye wo hwa wode betwa ne ho na no no wode ba bewo eti ama no so bo kwa wale o mi sasa wo hweda ne som no ene wode anko wontumi a mesra mani aho ofachi eni ajapade ati be ma no office bia ne ho ofe office bia oso ye dey trouble ento agent ni bia wojina na dwuma so na wo mo so dodo na no se bia yesam ye wo ma yesam ye wo mo de no no wade tu ne ho na ma menka we se ma dodo na so ba wo mo nchen but the one nim nyansa me catch your doctor say omo ye ma operation omo gi awo ni ade wo mo wo ma bebre o eso obu ne wife obu ne yire Canada nje no oboa wo ba ho be ma wo your operation doctor wo your operation ma kese atenten ni atiatiafo so many colors ma menka ne sa a sort of ladies and wo hu wom na so okofia wo the respect ma na yire ebinu mo ho madwuma omo yo mo ne ma ya adwumenti wo hu ma fofora na ni Jimmy wo kodru fia na ni refi say wo ne wo ba na tia wo da na chi na na jai wo da Roma mema ni bi wo wa nyansa eni wo mo tiri na ka won Jimmy mroso a wo de ame wa ha ya wo ba beto me nko ba bia ba de wo ye no sabi Jimmy sam na wo ye no wate aya Jimmy sam na wo ye no what me forward ba say me de na pem wo me ye ni say me say kan dwa no na me di ye ni say hey wo twi ni tiri nwi na won pesa wo be hu papa na wo de ne wo akola no enya bia no ba ya no han dan no eja papa ni sika no wo de ko han dan ya wo betena mu no wo be di 3 days na wo kwa no kra na wo male pano wo be da so be si to nyina ala carpenter ni bi e twa mo commercial bank ya say ba bia wo bia jama mi saudi fa che me ye chiaw wo commercial bank ye chi he ya wo ko no city ye nsa benkum so wo sa no hye kire hɔ a wo se wo ye mpa style bia bia mfifi de wo soro de wo yi ya style bia betimi ya bi wo so oh na asembi wa kwada mpa de so ayi wo style sa be yi nyina wie na wo wie dia ayi omo no ka asembi e kire kwakwa ye di ne ba papa na wo no to mpa no ono kula bo me nya sure se wo da so bi won o da wa na so bi wo di jai wie no han man o bun fumpan o wa no we just so kula pa wa bokakra no we ja bia wa de man ne ba ne ba maame wa kwada so amune wo ho wo de wo nai ba bia pa bia kona wo de ahyehye wie na wie se be ba ne ho otai e na ho na ho ofe na ye de nya sa asem no we use ye no kula a very bad offense when we woni suban kwada asem wo adwemu dodo sa wan hwe ase da na sikan no wo wale virgin kurampo na untimi ne ntina ni 1 year be man ne be kasa untimi ne ntina ni 1 year e de ba kuma ba ne no nkola nan no se enye ba ko no na wo nan no wo de emfa se wo se nan ya se nan kurampa wo ka tro be sa ne wo ba mienu eye obia ne baba ko bia ne baba wunti se na ye woni mu na ka se e ma se for eye 4 kurampa e ma nan yes o kwa ayi bosman nim yakwa ne imprensa wakọ first one first oba ne nisuman wanye waja no second one oba ne nye third one oba ne nye fourth one wasa be wale we yaka ho o kwa na oye o se sa man ne kra so sa wo apology no I wonder say was taking the session say was sa ba be wale we say be oba so we na me do no lenda de na one kwa man e man bi wo TV so se me modi adeju wa TV so se me momidi ya momudi omuno mi ano mi ana men kasa aboni ma wie enti me kasa ma wie de kasa the American sanana e ma no he awade ye mfa nko heaven awade obeko wuni asomdwie na wunya sika wunya japade wunya de wupa bia na wuni asomdwie na ejinjan wuni asomdwe wa wadiem de ba makra de said de wani monyam city obeda television yisu na wasa wa blabo ene usu ba nyina te sesa be ma woto ne nsa boba na wo ma ye nche no na so usi ho wo ma ye nche no za mikunu wukunu wo be po wani ama na pai wo wi awaja wasi wo eti ama na amode awade akokọ mo ho wan ai na me don no obe ya wati we won tenka woni man ka o metena nka se na me don no
Obanza akono no ne ho offense. Oba onye nipa onye oba fun sa. Eti ye kanfo se be ma ne ho offense. Ye kanfo oba bi. Oba ye de ete de ye hu. Ne ho offense. Ne ho offense. Akono wo mu. Oza ba bia no so wonsha pint wo ko na shaking. Na nakwa no ni kuni akwa ye friend ni. We ye jealous to the sense say nipa de ade ko ba say already to e kwa ni ade hwe. E mo medu no ma bia no ma hadwe o. So hwe oba yi pa nunkum na du me bia na we de no ba ne to no wo so no de ade ko mo obi abafia. Kata no suti nipa suntu dia. Oza ba bia wo ko so ompe hit. Eti na wo ka say on tamper na say ready to fight. That's oba ne no dem a e ba ya de. Just a woman. When you want a bad oba be omro so o kasa bi orma kasa oba otisa kasa oba we when no dem we bed ah me just say no baby as na etimi you are going too far mesro sana mpesa me che oh e man bi wo ho a e man bi wo na omo living room ana se omo ho no e ya na akonwa no stuffing chair no ho the bed on abibia no nka say ye wo menka ho e ya no omo wo atade a eni nsane bi no there is a skirt ten na eni nsane small about ka say me say kremofo ma Libya ne ayi wo montade isi na ase no o say oduru bedroom ana say hall a oni ni kunku ano address kituwa bi ni sina say ha o ro no ho a in fact wo nti sasa madam ya ni kan no so kan ho bi o sa de ya na ya mema ni bi pe enti dodo na ba hu say wo mo de atade no ho yo ni bi no de ni nsana wo ye ya na de awura no no de asay akonwa no ho enti oni ni kununku na wadam a na se ne ema nyina ya dai adadi na ni kura ni age no ho obi popru ni mu ano no atamawura enti de no ya ne de na ye eno ka ho bi na be ma no oye medon nenti na me di sie no ye kan che obi say wonye ready sa obe mature anase obe nyini e wa adwimu a enkwa awade mu na wade no nyankwada asem ne yekodi ne wo ho ehia ma abotere akoma se wuni akoma se de osika no e na me quick tempered person akoma ha me pa me woro so nti nya obi a woro so bia na akoma wakoma na yeti de self control wo ho no control your temper me da wase bia be bia na say what they auto wonsa na de what they ko oba no so oba no sank ya me achi ndada pa ba bitina awale we so ko mo abewu na wan fancy o say de na wo kan sisi ano o mesima na fu small about so ko meka no oba no so ko sadi no ma man ntade esi wona se betu urada mu a atade ketu e bi esi na sene no just to attract the husband yes bia esi wona se sa so but kada chow once I make us almost some area no in fact eni ama na wode koye no e wo se pin kura pa e ka ho bia no o ma baba wa insaka na ade because obetimi dia koye bibi obetimi dia kwa no e wo se ababa wa insaka na ono so ni gidi a wo no awiabom ono so ni gidi a wo no ono so de afa ho na se bia wo mbia ne akotete nya sa ba ma abaye na bla abaye basa mama yenko Semens Herbal Clinic or specialized in sexually transmitted infections gonorrhea, syphilis, chlamydia and nyarwa kadi nyina mema mre ye ho asem wo de koda no a no kwasem ni eho na agan headquarters wo no agan papa edura friend agan no edura ifunu kura no ma ne ho sore ye ifunu ne mo se kakra odi force am na okay papa ya chiao adro ni bia de e ma ni di ho dance papa o we bi sa se we enya med o dance die o mi wa dance die manto o kwaje kwa me kwaje ya koma mi hold your fire abusafo o ko Semens Herbal Clinic o betenka se enkrofo na boabo wo ho ma me bi free US buy was Mmrantehene me na me nimi se Herbal Clinic na sare ti o me ko di for somewhere me Herbal Clinic ho no jai Semens Herbal Clinic jai was wo chinchina udru hot is America also ne arthritis do so mu yade bia prostate and na keka ho typhoid ne candidiasis no o malaria ne anemia no ne ade de ne obi ho hormone yare se ye bonu mo jawe
ekọ hene ansone afiri ne hwim amfare no mu angu fom emoja na fa hene eyare a eyare ne yeden for pass we ko semense ba clinic anko pe abibiduro ansa sa yade na wo bebre wo ba fichi kromo ha obia afa oni pabre bo mu yade kidney mu yade ne ade no oyade papa full laboratory diagnostic or lab mfidie ultrasound mfidie e wo hormone de be firi wo afa wo malnutritional counseling aduane a odi a obenya nyinkyere yade ntan ha wo aduane bi honom onum aduro gagawuga na wodi se aduane na begina aduro no entimi nyadwuma wenim nyina ho afutuo e wo Semens Herbal Clinic asokore mampon na wo wone asokore mampon ura bank no na edi hwani mu okwa Herbal shop no so wo ho abibiduro bia no wode bia yeton bi ho na eho na gan no wo agan kai would na gan na ya jo so enye easy kura sa opa agando do akọ asokore mampon Semens Herbal shop benya bi eno achi no shop ahodo a ton bibiduro ni abrofuduro nyina won sabe kan bi number abefre no 0240 616061 0240 616061 abuja for mama ko ahoma no so na amount for Jonathan agano de we be ma bia shanke bisi umpetri ana Semens ni nru no ase besi obi ampetri akobi beto bi no se de akasi wona na fo be fa kai na okon me yen na ade etie no se be ma na ho na yen kwase aduro sa no ha ya na junu kwasi tent Mr. Wuni Namwa Wuni Namwa enkoto wa ye mmrenso ko ho wa hwe ye obekwa akọbọ wrong door bekwa akọbọ pubi mi achiwe sibamo papa ma wa obeda so okura na be ma ho atọ okay abuja for number no 0551 931 931 0551 931 931 and afi 0548 931 931 meseri pe bia ne besanya oyade kakra bi na ne boadwo no obedi ewu ansa ne boato yem mama yenko ahoma no so hello Mmrantehene Mpacho, good evening master Mmrantehene Mpacho stay in stable crew ya fra say stable crew na be kasa free kasa ante na wona ni nyame asipa because bema kakra bia no ase so na wosan wo mu kula na wo de kula mbom fa wo yo yesi gudie o fun zango for what you so be clean mo twi obeku no aware ro kokoto ase obewu se de mo asa mo ka no wo nyai boko na ande ba ko ne nyama na wa de kwa aka ho no wosan de ba ma ne mfa ne nka na aware no wo nyai na we aware ne heavy mfa nko wo nyai no wan try bed ni wo fe kama ne kula nye sempe ye kanka the number then come here, you my phone. Now, wouldn't number pete. Oh, that may come on, come on, and quite no. Maybe some of them are a bocora. Mentrabua. Bobby Swinch. Okay. Hello. Yeah, hello. Patriotic for me. Come on, my voice. Hello. Hello, good evening. Good evening, Oba. Obaya new magazine. Hey, Obaya hoye. Yami adom. Hey, enti wo hopa. Oh, Obaya, brother, say ya ben opa na dey. Wa hine ire te ho te say. Ne hoye pa. O ma ka wa so we sofo. Wo ho. Sofo ntimi amane BBS ni kwa nti wo chena. Something why. So I'm going to go video. And somebody for a long while. 2 years, what's no way, they know I do a home. So that's all. Our bonnet, dear Fenum Suya. Nana, Fenum Suya. Oh, sorry, I'll take Okafra. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Pastor Wani.
Ayin Sunyai. We have some pet TV. Yo, yet your mama casa. If I shop, Obama, I then had baby hand, Mummy Sanaman. To be dear Hanopa, our railway, and this autumn. A chassis na let's say M1. Taking me to the Monfan comparable or Barnum used to be a cause one. I must remember Obertonium, members Uber Bompire, members Uber Babu or on Pep Babu crowd them ho. Are they? We are born some agent now. Yo, me that's it. Yo, Muso that's it. Yo, hello. 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 Yes, our boss. Yeah, good evening. Your friend Apia, my face is in. You're Apia, Casa. Yeah. The mission is I want to win. And he said, wait. 2 Corinthians chapter 6, verse 15, he says, Kaka Ben, and we keep in me, and you'll be only me. It is the year we have that you're getting near. Not a new quite say, on this sort of them my way, and on any effort than for Kura, our dear. But in the mistake, why not is our dear when the Muguna, and says she. That was it. And says she. That was it. Go to the patient room, a Kaka Ben. And will be on Jimmy D. That's it. Then a duck will soon me and I say, will be or some bar and will be a crystal. You know, I want to move on a year. But that was a pa, Yamisha, so what's our hello? Okay. Yeah. Man. Yeah. What was you, Bubble? Winnie me pa. I hear it. A hoodie. Oba, I was already the Kwame Mokuda dinner from original Nigeria that is the contract at Papa Kuchi. Over Medopa Basha, also a show, Kutushia Samawati, and Jam in the Befi. Over. And Pennyford with the so called Arabisha. Because some of us are 1 year church in the idea. It will go fast with one. Yes, because Obadio, which you know, the Abisa, Upia, all have them and got it from your pressure. And Obana, who now so waiting. Offer. So, take a look at the number with us. I say, and two of us all the Asem Mmpe Nipa anymore. But you know, this is it. You can't have that do. Oh, I guess now the offer, why? You know, Master, but because no part yet, you no problem. I'm going to go with Niranka. Oh, why didn't you? I never saw that. That's it. Hello. Hello, yeah. Can you hear which are quiet? Can you hear which are quiet? One day, Mammy Regina, Tanya, you young quiet. Now, our barn won't penny baby. I am Sawali and for heaven. Now, Burma to meet at your same mom per year and so jump. Never do it. Also, on Pep Barbara crowd them ho. Papa, and to 1 penny baby in Tinanya, a bit kuno. One way you couldn't nip on a dear now, when you papa, when anyone wouldn't stop a people, so then I make my way a boarding one in a month. When you saw you need to be over, and see, oh, man, any now. The Muawalian, Obono, Tasua Manicho Mute, Jane. Whenever beggar for 1 year, that was it. That was a pa. I was a for Mamma Yamfa or Freful chat one of the Yamfa Freful Medin in Sia. Hello. Hello. Mama, you remember? Yeah. What a kid. Wani. Hey, Nadia Vega. And the Janet and goes you. Can't go so. Can't go so. With a family from Wasi.
Jonko don na me ta say. Yeah. My it. Make check. Oh, check. Get mercury. And the fox. And another of the some pa. Oh, let the madam Lantier. Master man say Obano. In fact, said or said international or make some to 190 when you can. I would be if you say, who do I come in? Don't bema. That's the thing you do. I'm here. You know, Master Morenia Breno. Obano in the hole, and some Nina member crying abre. And yes, I'll do easy. On fan no money in Amra or the Banswa or Bannon Finance and Camp. And I'm here. Piao. Namisra. Yeah, that was it. The refi kasa ba ko bi. Wose be ma ne kura ene ne ko terms bi se. Ne som no meboa. Enti one ne nkasa si wokuna na ze ko wi a na ze obai e de ne nsa hye yi bi ase se ono a na ye de ye agye atum se wokuna nye meboa. Ghana Rachel say so obi pese wokun na wankasa ofri upemu se nipa ni nkun a yenya ne hye ni makwan makwa ne papa frefre me a menye audio enfo engu me WhatsApp so en transfer brand dey so say me makwa ma papa ne frefre me a onti obe onye me dey ope ana kunkura onkume ena me se menye saade no ena o say ene papa ne me do no ntina me pese me ye saade no show asem ni o akwa we say yo ada na se papa bi na o chole na o se esu no so emfa ne nyina nkom ho na o se say ene esu no osre na so kwana se kura ne emfa ntu apo I was on tro letter and come adwa I tro come adwa se me doro pa ma peno pa chiro ne nya gu krata o ka ma me sere chire jwa no serious on tro was chire jwa okay, I was there for young boy. So yeah, kind of more serious note. Yeah, she ain't about no more woman now, woman say akwenya be ma ware no. Course ni bi wa yen kan no krencho ma ya na broso. Ye nua be ma dey abai e bia na oni ni di nkomo so enya pretenten ne sa. Na oba bi nso wo ho a oba bi wo ho a wonu obi awo wa anware no. Anaso one ne ware no ma gya e ma bem. Ena be ma foforo bi asa so ne mu. Na mmom kita hu die bi aya wosa ne ex guy anasa ne ex boyfriend anasa husband no edie no. Eya na eya akwa echencha no so no. E ma ne nhwe ne ye. Na wo kwa ware so abisa jamfi wo pem so ye nua be ma no ye chia ne pa ketecho ye fancy ase no na ababa wa bi ba ha se no o se asama ye kan di akonya ne na asem bi o tie pa na so nto ne boas yo abusan for ye di dwumadie ne nyina abawie na ne ye ka kire obi a ne se sciatica yade na ha wo bombode na 21st clinic sciatica expert the whole world ya bon abaso age wa tum papa wo de oto ase ho e fa wonto se ho kofa we start free usisi achi na fa wonto se e wona kokum saa besi wonanti sa twu dwim etimi de nipa bi kuru atofom mesre bomodana na 21st clinic omo ye sciatica express wo mu ni hwamoda enu achi yade bia firi utiri so kosi wo na ase twan omba ye ho adwuma lab mfidie ne scan mfidie de ene obia nche wo massage no wo ye pa yade bi wo ha nse sa wo no maduro massage ko a beje wo massage with machines or more than 15 branches in Ghana here ni nyina ne se obi obokwa akosa no yade bia pese ekobie bi wo no krom ana na district mano ahwe overseas Jansen Horma ben Alpha Radio Kumase de na no oboase so oho enkoko enkran ene emiamia kani nyina se woko dome Green Hill Street honum enkran oho ena tema committee 1 woni Roman Church no ne di hwere muka so a so wo new ECG office honum a Obom Road no opposite ha
ana takwa so Roman store so ho takra de efie kuma oben number 9 taxi station ho ma Kofodua Agata market one O Green na edi enhwere mo nkokọ so atane ata one stadium main gate edi enhwere mo sunwai Kotokrum no omchese enche kura ombesesa one ejankroma jansin edi enhwere brekum so amangwase near Chris FM wanchi Kremo stores hwa no wo Techiman Sunwa road no so hwa wa mane no ba Sunwa no be ajenkwa FM pa nkransa so ho no wo sha se pa Presby Bank hwa go so one Success FM na edi hwani mu Success director so mechia no pa debiso se market hwa obendikanika hwa dwabo so one Rainbow FM na edi hwani mu omo ben omo saso pa Rainbow FM Rainbow director also mechia pa raden kan ho ba bia wo bia busafo edi dwuade no abawie meda panel members na se ohene yire kuya yabo asuama meda ohena omra samoase production team no mo ayadwuma papa ne ya na story mo ye ho adwuma twitwa ho fiafia ho ye bibia me bo ma ba so fosuo be ma kontochibu ohie kuma na wo adwuma sisi de kantan ajawusu one no edi hwibo mu pa congratulations mo bo ma adwuma no koso etiefo nyina da mase ahwefo ye da mu nyina ase ye kram na yakoda obo ade pa ochina ye besan ne mo ahia still ye hia pieni asa flat e de ama adwuma efo no baako pieni asa flat on say baby free buy no na baby omoda no wo no emotwe ye ba ha no emotwe nti ye hwe trambra foforo esre obi a wo pieni asa flat ya emuda ho no omomodena na on free around Swame district heya fa kropoko fa brepone ne protemu a ni nyina yesum bantema ene krofrum babia yadamase abuzafo mama yemfa number into ganda so bi obi a wakaye 0243 78 sorry 0243 adena hiti bonsam na ejeje mesano 0243 58 another 58 and 78 0243 58 another 58 and 78 we na monsaso na yensa kan number ya ye beda wasepa yensa kan dade bi ye beda wasepa abusafo makramu nyankopon pa ochina ye besan hia me call long time